so what ade no a ba me ba ya me frɛ no na busuafo no bra no ne ade na kyerɛ sɛ ade no onyɛ first one no ba bi ɛhyɛ ase no onya ade no okay ɛna ne so ba ko be free mu data na o mu ya ye osire mu so wɔkɔ ɛna me sɛ sika me de ma wo no sika no wa hye no wo so watɔ mo ba me frɛ no o mo si wontɔ hwe me mpɛsɛ mekɔ hɔ nti yɛnsan nkɔ na yɛnkɔ bɔbla no na me pɛsɛ nka yɛnyɛ bibi for your future ba wo mpɛ de yɛnsan nkɔ brebium ɛna wo so no ayi no ama na nkɔ a nya ade a obɛti ase be 3 days no onu aduane ma me ndi e wo fie hɔ no be 3 days okay ɛna Akoma ha intelu no na me hwese okay say intelu no na me hwese okay say ni jai na se ma ya no tini dem na ma de bu ni kwase tini dem na ma de me jani no mo nti ase ya ma je jani no me no ade ya ma je se me je me no list ni mu wie no me juma nti man ko su mu ada e be to mu ne enti nka wo ba ye obedwa man fo ho ade ba cho ka me no ho ade na me jani e wo ma dwi mu sa ka be nden me no ho ade wi na me jani wo ba ye no ho ade awie ba cho ai na ko ja no Abraham, madam, utimode. Madam, utimode. Ini nti madam. Na ujine ni e ja na wo sa ko bon ho ka kwa ye no ho ade. Dienti. So obeka sin net na be nto me bunu kwasia. Tini ye no ho ade wi na mtini ni bia. Akoma FM 87.9 Kumasi. Nti animre no ho be na wotwe. Madakura, ana bi fra me se ofa. Na we. Akoma FM. Na me se mo fi o madam. No say obi a fa we no wo kodi no eh obi a yeden we fa me no kodi no obi a ko fa yire yeden obi a fa me no fi o ne ko kodi no eh wo yire ai nya ko no wo yire akwa nya ko ai wo yire akwa nya ko we fa ko nya ko obi a ko fa akwa nya ko ko ende kodi no ha na wa ko ma ye o se wo ti sa kala kan bi ma ko ma huri sa dimbi kan Akoma FM nya sam ko to me tika wi na mshadi ko ko du fi kwa sam se wa ne kwanwa akwa wara na ebisa mesafono the soft ladies ha intelu no na me hwese okay say ni jai na se ma anya fi amana na buso fo beka se bia no tini dem na ma de mabu ni kwase nti be jani no mo nti a nti ya ma de se be je me no ha de me ko je list ba me ko je list no mu wie no be juma ti na ko mu ada e be pum ne nti nka wo ba ye obedwa man fo ho de ba cho ka me no ha de na be jani e wo ma dwi mi sa abenden me no ho ade wi na me jani we oba ye ne ho ade awie pato ai na ko aja no pato Abraham madam utimode madam itimu ye de ni nti madam na uyine ne ne aja na wo sa ko bon ho ka ko ye ne ho ade dienti se obeka sin ne tena be nfi nko mabu ni kwasia nti ye ne ho ade wi na mtene ni bia Akoma FM 87.9 Kumasi. nti anyumre no ho be na wotwe madakura ana wo fra se ofa na we na se me de mo fi o mada no se obi a fa we no wo kodi no eh obi a ye dan obi a fa me de kodi no obi a ko fa ye ye dan obi a fa me de ofi o de ko kodi no eh wo yire ai nya ko no wo yire akwa nya ko ai wo yire akwa nya ko de so ko nya obi a ko fa akwa nya ko ko ende kodi no ha na wa ko ma ye o se wo te sa kala kan bi ma ko ma huri sa mi dimri kamri Akoma FM nya sam ko tuwa me tika wi na me shadi ko ko du fie kra sam she shet no mama kwaba ende ba ko 87.9 FM ne eye yawada January bosumene da etoso enum nyame ede ye ko 31st nti se akaba se when he 31st akaba 26 days nti wani beba ho so no na 31st December no na just 31st January nya che say ye wo me ye da nyame ase na won pempen so a awian so ode yen aba bedru no akoma mu nsam dwumadi ebra so awiai Maa Akos me ne ma bedwafo ya ye krado ayemu yiradi ya ye de ebra wo enu nti ba bia wo bia no say sabre onso wa ye ready a wo twa yen wotu wa fidie ne ho ai na wachima to 87.9 television no wedi ato onua TV Rabi 1 TV eno say Chrome TV say TV no ya ba kenkan aboso bedu wonu nyina ase akoma mu nsima fiwe mu omoni ye nia ene ekro no kwasem enu nti ba bia wo bia no onso ebeke ho Facebook live akoma 87
107.9 FM. Like and page no comment. Na share YouTube ya Akoma 879 FM and also oba share link no at the ama afofro no bia so etumi enya bia hwe. Mema mabedwa fo akwaba sa Pastor Julius akwaba. Mam Joso. Enakwa koko akwaba. Evangelist memo akwaba. Okay. Joso ye na se aso ya ma. Nso wonye. Ya sha na otwe akwa ya sha de asi kwa asa attack na akutia bi ni ade na na kwa sha se won so agro ya fe ni ya se. Are. Attack na ni akutia. Attack ni akutia sa are. Onye na no me share Bible say na na kwa o na me say I say onye kura na me say asema de bia me kan da obi say onye no obi so say me weekend me won dre me na me dan ba bia kama na ma kwanya kokko ya bam say bia na nipa kro no wa ha ma me mfa ya ma ko na me say yes aha na me say bibi so asemo na me say ma ne nko ayi sister no ayi kase tuntum no a wo program no so no ayi okasa na me say me pa cho wo kru ndie na me say masa are obaba ko ya de masa eya mo fa buo ma ye ne yeti program no so no wate ye panimfo me ka ya na kwe wakati wo shed ko me fa so ka masa presa no a we ni se de beba ye aden obi ba otimi ka say na sa mo ho fe say mo titi bi say ya sa timi sankwafo bi ho mo abonte mu ese ja masabi ya nwe bi ni da bi o muslim no aye o mu hu se o personal but o mu se TV no o baswa asa yes and o mu se na ama anu na ama nwa ye fe enti so mu hia wa ankasa wa abonte bia wunye wu makeups na na mwa ye ka se bi TV so nko so wo fe pa aha omo ni se TV na omo ni se light bi kura wa ha to so aba do TV ahun fe yes so omo camera ya no my shocked no but yeah wo TV so na nyame ahira ye o kire ne yan kire ye ho ya zare nyame de ba hira ye pa no question dabi onia TV edem live enti bomodia na ehwe bi ewo ho na yenko Free FM 97.5 Chachiman manager dachi hene woni wadwuma for ye chiachia mo na wiai na also mabomodia say 2023 yidie na ye bomu ye media kebehuru ko 2024 me ti wait the akoso ehwe se papa say this year ye yo about to was the about to adi abana ay yentu aba onti obi akes onti obi akes ya nyame ti obi akes onti ya pedo akoto de sadi asimbeto me tumi di ansa matomo de nana we are say yo Nana Brother Information Center Kumahu Bodoma say and Atomic Digital Sunlight Water the Fort Junction International Central Bible Church ICBC Prophet Elishabu Yami Shaweda platform and also or the Atoso Dada was here sorry Mamunko Sana Monshe and Monshe Enfamai na Mumupa we Mutuwe just Yami Bibia Pabu Intiro Bibia who am found. Nomination and nominative, I must say, brother, no more to I'm not producer. I'm not I know more for my Akoma next year. Bloodline excellence. Masa, you be conquer yo. You be conquer ndi. You be conquer. So for apa mo koto. You be conquer. Ompo you be ko. Enti Joseph sunya word. Ebi say ya don for omo vote. Mini no be se koto no. Ye wo ba ku bi wo e mini kaka. Microphone ni so ho. Microphone ni so ho. obi describe the name of a shell. Na gere me kana se me bia. Ko bring microphone ni so ho. Hey, da hine fa. Me be su mi koto dwe. Ayo. No ma she koto kaka. Ya be ho be. Ente sinti bia de. Antu all the bentu sinti dwa. Na
na se Josie dey say dey obesi aye no okra no wa give the say Josie wo maye yi ahofe ni pie ni ahofe ni dey ma ko ye be ye pie e no so ne ye de be ko oh ya do fon so vote pa oh ya do fon so mo nyamaye wat ye do mo nyamaye na Akoma FM na fiwe bibia enye kama so money ampa o say kroma giatum asantame agiatum ti obi agiatum the whole world ya dey award ne beba ne abe celebrate mo be na wotwe o ase sa be penalty na wotwe we mu de say mo amu say ya kwa no sport is soft ya kwa no soft de mama recap na ne de mama no enti nyame ya adomu a Monday no ankasa na afi de serious just say ye serious de but when na kan class sanem let's say ya tiesim no kwasam ni atiesim ano no eno nti monka ye ho sabre ya akopem se nyame ya adomu a next week ebeko yenko Akoma FM na yenfa yen first story no efa emremo 2022 stories na ye na ye boboso ni bi no na yenkoso emfa ma enra story ye di etwa to ni se na story na ehia ye papa na ebreni nti abedwafo no entumi ankasa amfa nwa metiefo so ache won madwene enu nti yemfa emfiti ase na yenko sister ya eyija zongo ono ene de Isaac eba ye na Isaac wo buru half na sabra no a oba ye ne de no kwasam se ne ye nim ba bi a Isaac adwane yakote Osama Belade wo dwane akote ayim wo hwehwe ko aduro be mu wo hwehwe no awu hu no ene se oguru ma hem enti wo sapa fufuro asa akwa akoseko enti wo se wo ba fufuro eda mu ba bi fufuro enti wo jeje wo ba we di bia no wasa akọ oba fufuro dem na eho so wo se ko eho so wo di mre ewo ho ena ya se juma wudi di miye waba amama mo wanu aduane ase aduane Akoma FM na me yamma sika na me de maw we na me de hye wonsam na ya sese de nyoma munya ba mai de dafa na aduane a woton na wode ka ne ho na wode hye ni botom na wode yesi na ya se me de mempa aba me de minim se dabi ebeye yiye eti se de enyoma ekonyina no wo ye ba ma me pesa me na wo bobra eti wo de midi wachi a ne se midi wachi eti ya bo ne ho mode ye sa de ni nyina se na ba men oko shopping ba men oko shopping ba men oko shopping ba men emano Nese wo husa mu Ghana ni na asema ba nese mu ko ba bia Burkina Faso mu ko husa mu Ghana fo na asema ba Ghana fo meme muntu fo na mo ya jimani so wi ase ba kwa mu ba mo ajia boso Ghana fo mema yes remo ese ye hunu se aboa mo se ma ese o mama asem ka now enti yenkwe na yenkotie sister ya na kosem o de beto akoma mu nsem abedwafo anim mi pesa nti enum na ode fa ode use na adwena na afede odi misika enti woni na nkomuda me ba chawo se me na woni na kosa company house edan no chochopo an woni na nkomuda wona na o chi mi condemn wona na o chi condemn e wo chi wo pa o chi mi pa serious o chi ni say o chi mi pa opestize me come chiro no friend ko be ka chiro stize ben me come chiro opestize ben not man I fall down off kutu me come chiro off down e dey yes I me chire me ka no mpe so obi a beti ho asem bia obi a beti semu ye dida off down mu nyina mo da ho gentle no so on your company sir into no off down here because one try no obi ati no akwa sir enti e ba sa akra na your da to me nje ho David ntumi nje we o ti ase Akoma FM 87.9 Kumasi sanity sir now yeah na me na make David be sanity
The woman in Amo da Holate, more from Madro, fall down. All fall down. Sir. All fall down. I say, cool me down. No, Yes, sir. Ha. I show. Apart from all fall down, a dear BM. Afrukutu. Sir. Mammy, I just watch them. Afukutu. Meaning, Hey, baby, I'm test room. You're in a test room. Afukutu no. Ah, no test room for. I don't need to say. I'm not to. No, the mark a cracker. Akoma FM 87.9. So gentle. Chirame, sister, my catch. Okotoa. Ubu moka kreseya. U step down seya. No dia fa otum. Yes, a crazy. Papa. Nando de mawa. Ah, jai. Me pacho. Mo fanch and they fear that. My catch must say. If you don't yes, Akosia, Monsieur Minia say ya, Utu say baby a woman. And she drew fear that say ya, me pacho, or watch. Afrukutu ne kwa ya kyerɛ enti efia da ene ye fear the fita ya meboa Me pacho. sita akroje ya dia sanity efi enti say ya na Afrukutu ne tie Afukutu say ya na me kan say bia we ni ye doggy Debi Afukutu ni dia pa no ni dia no doggy ni dia say ye de man keke na say ya me pacho bra Facebook live ayi Akoma 87.9 say ya Akoma 87.9 FM Facebook live me pacho Afrukutu ni ye won say akuaso no okura say ya enti Afrukutu no ema ben na eye beboa because ye wode ne to so de ne to ya enti oba ben na ye Afrukutu ya ye mu odunu Akoma FM 87.9 sa pepepe say ni de e kon ma ofili ono ankasa so no wuram so no to fili wow good sir good yeah me check what me das enti weni nyina mu no ekoko wie se oba yi be men Isaac de waso oye ma nyina no oye no aduane ma me akohomanim no ano a ye we ma me we nim no waye se na be ma no ewo ni tirimu po obagigi ni sikadi na wadwane enu nti ena ma me bisa ma badwafo anu ase bibi say no esai ma ne bia adwene ana so obakọ relationship we sister ye equal relationship foforo mu na se be ma kro no ho kire no a eye jeni wa ho kire enye se bia obagigi ni sikadi obenyu opepa de obi di aye ni sanye bia no obeboa no ana ma pastor fakakatu aso na kwamrem ohun se me kan se trust and masa me boa wa warie mu because se oba no beto asase o se fa odin ye on shada nke se odin ya eye gidie o gidi se wono be kwa kosi awie ye na ma se be ma bibo modi break sa trust na ya na edin se the next step decision be taken obetima ebi o kwa na be bo no but because of the opportunity nti I can force the wa kan da no ohun sonson na wo dwane and so nka sonson wo de bi kwa na nka nya na hwio ba sonson nti ahwa na de enti ma enya sa na mema de yem ema no enye efise we nti wa next person bi obeba na kwan bia na se papa pede papa ahwa wonti nya ne bi na sebi o ni nyina ho bone ne mu so ebeba be gu so efise eye wo na wo de ya wo ne nyunu bi ahye ni mu anti suo nyame de bon no o ya agye afini nsam na ni nyina ye bone esa be wi wa so ntimesere so obi nya gidie de bia me kase so obi nya gidie pro no ono hye na sema ma enka se wagini enka se opekasa do me ne ya hye o kasa o na ono ne kura wa ya asemi na ba ka che me gimi ni wagini o wagi wadi ana waka na na ba to na Ghana fo ni pa bebrebe nko nka nkyere bia na nko na waka kire o so okachire wo bia de na chese ni okasa ampa ba wonku wa okache chese o trust o me make sa trust no awafo be break trust ama enne omonest ema du kwase yamare bia because they don't trust any man again ma emwa yen emma bi nso so sa emma bi nso se yamare bia because they don't trust women mesre so bi nya gidie wo mu a count it all joy say obi kwaje wadi sese bi obi a ye ka bibi kire oyeye obi a ye boa oyeye because ma ni pe nyina na yetimi hu mo ye hu sese ye boa mo but so obi kwatimi no okasa me boa wo minis unis cadence me ware wo me de bia me kasa me person of mama ma say not because of anything but because of say time na ye ware ma na anwo kire wo and then my fine sao
but those that GD na ka on penana GD wonya yo timi tra me ho na maye de maye na ya no fefe ne ade ade say hey bra o de fo abre no sa abre na bia me ka wonye eti de GD na me yinya ya o de tra me ho ompo bra na enya no nkwonti eno nkwonti na me ni ho agoro no nti ma sa GD na nipa nyama nipa ma mo ye break sa trust no na ebeboa ye na na kwa Marco me de ne me ka kire nipa bi mu se woni nipa nanti a hwe ekwan ni mu yie ekwan no ma wani nam enam na wiase ayehu se enipa no wo ye wo ba nkoa na be ma na eba wo nchen a hwe be ma ni yie be ma bi wo ho a ahokyire bi ntina o be hye da abeye krama ho brase na wadodo wo na wadafom mfacha wo nye sei mame na watamesi wo so bo ho moden ka wo ho Akoma FM oh no watamesio oba hema menye dai ebia wo pie wo de nioma eguo wo beba na be makro no wasi wo beba edaye ho no watwitwi wo beba walanda ne so na wapepa wo beba na wo bonsi wanu aduane kakra bi no de siw ho samre ne die emunya na ma ho brase ne wo ho na time asika ne beba no ano na o be kai wo se wo kra na ma ne twitwi aduaye aso wan hye ne se won twitwi o ho no opepa o te fie ni nti na wo ye sa de na o be ka to se wo kra na ma ne prapra wo ni ma kra na nyam na mesie Akoma FM na nyam na mesie ba wan hye no ono a na ye na mum sika na ba na ba ma bi ba mo wo hunu nse sika na ba na wo so wo ye na dom emre bi no enti o ma wo hunu sika ne so no aka that time no sika ye yo sika ye ya no eti se hwini munyi wo de ya atena fa ko na twe wo de empie kakra bi nebe oni nyina na efpronsu no ni nyina efpronsu ya wo de hwa no pa wo de sika wo yi sika na hwem na ko eya sa wakoma hwim na ya wo ya na Akoma FM na wo yi to ho na wo de to ha na wo de fa ha abrabo ni nyinam sika na di time so obi si ye hia wo amepacha nipa kro wo si ye hia wo no mesira wo tena se bia na wo bompa ya dome no ohia ya damo ohia woni sika kakra bi wo ho a hwe de ya na ho hwe bibi ketu bi kana abuafu ano kwa so ne ukwondo do niema wutumu se obi abone life papa bie no wonni bi no na wo ne ho ye wahi because sika no ebi ni ho Akoma FM ne kakra bi sisi so e ba nko obi sent kura free ni fie pie no na wo afu efri se wonni sika ne bi obi asiesie ne ba ho no wo mo so da bia rentade bia hye wo mo ma ebi ni ho enti ahokyere kura wo bi ehia wo no bompa ye na awurade hu mobo ene sa heaven kura wu nko bi heaven wu nko bi ho kyere no obi bua wo a wo kyere no obi bua wo na wo gina so na wo say hallelujah ni pakro no oye wunyame me de ni pa me ho ano na me sori anka o se me Akoma FM njensi mu kura ma no me kwa twitwi ni nipa wo sori a wo kai miye ebi ni ho a wo fra na wanya kakra to botom na wanya kakra dia toto wo ho se nipa no ye to wo mo fom ye mfo wo mu nsi fom eti se wo sa ko hia se nipa no wo wabra pom a wo ye wo second Jesus wo ye wo second yankopon a wo pie wo wabra bom efi se ade ya ne se wo da fom na wo bi be pagya wo wọ́n yẹn bẹ pẹ́jà wọ̀ wọ́n yẹn ẹ̀bà yẹ pa yẹn kọ́ yóò di ẹ̀wọ́ àwọn ti yẹ yẹn kọ́ wọ́n máa ń tẹ́mu wọ̀ àná wọ́n kasa no sọ wọ́n hùn bí dà ṣé òhun kyerè wọ̀ ẹ̀nàfọ́ sẹ́yìn ẹ̀bẹ̀ wọ̀ òhun kyerè wọ̀ ẹ̀nàfọ́ sẹ́yìn ẹ̀frẹ́ wọ̀ ẹ̀nàfọ́ sẹ́yìn ẹ̀yíba ẹ̀ṣẹ̀ wọ̀ ẹ̀nàfọ́ sẹ́yìn ẹ̀bẹ̀sẹ̀rẹ̀ wọ̀ ẹ̀nàfọ́ sẹ́yìn ẹ̀dídwabẹ̀rẹ̀ wọ̀ na adofo bɛyi soso na taa ba wɔn nkyɛn na nkuranhyɛ sɛm bɛyi kura na yɛafɔfo na kaa kyerɛ wɔ yɛwie yɛde saa kaa kyerɛ sɛ ɔbɔ ne nso akakyia de wɔanya no eyi wɔ bɛyi kura deɛ na ɔkɔhwibere bi na wɔbɔ
sikana na wanyana na yakoshibro kana no dem no wonte ye say sakwa obi na okoi na okoji sikana no de ba yo wa mani hunu mu na ewunya nipa bi sei ana wo ba bi sei ana ba ma bi sei na wo na ye wo be ye ni sei ya aduwachi na bra no onim se wa wie wonwie yo dabi wonwie ye ada no se oba bi fra se onu so wo hye ne ho a wo ye ne se o si o hye ne maame dem maame bi ba na frɛ me anu si bra na mudi ne picture to so no se wa dada wo ba bi no Osame maame dem. Osame maame dem. Osame maame dem mo sesi a wo ye me maame. Ya wo di o maame si ko so maame yi store kese. O ka che o maame no o maame si o ge ba ko na ho ya. Ho ya. Yo. Osi ahun ye nti. Maame wo de adi wa me pa cha ofre. O de na frɛ ye. Da be de am so de adi. O de aye no. Oh, iti ye sire ni pa. O de aye. Ye ni pa dia ye nkai se. Okay. Ni pa honam e ye wo so wo honam. Ye de se kan wo na e ya. Ye de pa ne wo na e ya. Ye mfa wo ye nua. Me de kakra me ka che tiefo no. Me da se evangelist. Maame wonum nyina achi twere konkro sesai. Ma ye mbre papa ye. Na ya mre a ibetwa so aba. Ne birim. Emema bebre say your sister idi o de bia di ma no amene okohia oba no kohia be ma bi afe no obeye ni yi a na wakai de obi dia ye ni nti di omma no ho kwan ema wani mewura dabi watuatua ne to mo nyina eso ka sister nka wo bia wo to kakra nka se ko fe wo to ba ko no bati omma wo kwan kakra nka we be ye wiye ebise bia no nyame kura hu kwase abu a obi di bu wo ena wasoma ne bofo bi se wo mra ba tem bia ye de honamani we nante a ye hu de nyame pese wo yo eya se mema di kwan ma bi fa ekwan ete sa so ba twa konkon no se sei wo se ma ye mre papa ye ho ma mre se wu peja obi afri fom wo de akoso apeja na da kru be peja obi a ono so so wo nsa no a wo huna na wo na bi na bra wa bre nyina na eso Akoma FM baba bi so aye ma bi papa amene wo mu se sifom enti yira wa ko hia ni sesei wo di won na ni tu because ba ko no wo ye ni papa kura na ko si hwe mase eti ase akoso amanko anya me fa clearance anti se tofu driver fo me change wo ha da ko menya ba ko awo ye because driver we ba se wo di mase ka ko na oba no ye kwase kiki from sa form no ajino de ka ne so ya bi no na anti ka ye nya ne sa driver we be fa no we be fa no we be esa ka no center aso sofo me change 100 me nya ba Akoma FM apa wonya ba ko atakoronko ene kwa odi yene eka ne nsem hwema sika so sa ko isa ma me di free so hu enti edi ansa de mema papa boni won mema papa wo ho ema boni wo ho ema papa wo ho enti one word ya de wa ko sa tibia nim bibia no ye be sere ko re ko so a but me nyini se be kwa wieye dakro onyame de no kwafo bi beba de wa bread wo bu kwase akori nyina no obesa ba be hye mu ama de wa hwere no wonsa sa aka ye be sere Ghana for ma afi we wo da mon ko so amema nde wo mo me 419 no de am ya nse ba Akoma FM wo no so 419 for no 419 for no but woman yama apapa for no dosu no akata wo so sa na biase boniti o bone kete na akata papa nyina so ye yikwana sa na mama nyina ni akanza e ma papa wo ho but obi dia de ode ye ba ma bi di uhuru ye besere afi we nyane ni papa ne beba wo da koso a wo so odafo ma pagya no ode bo wani na so nyame na ye katuafo okay na mi ma no nko free say de na mama ka say why yan say wabuwe kwase akọ wo say akọ she obi ma me de wo no ama udi wo betua so ka da kru nyame de oba baba de we oba titi sa ba yo no obenu no so ba wiase enti e kom so ahye mu kura say afi we wo da monko so agye na mo betwa so aba ni brim nyame nsira na naire mama on say ya na de bia meka in as much as ye ka say bible mu me de on say me sa asem de bia meka so by any bible mu say fa sika ma be ma ana ya se be ma na be sam na nim fifiri e de ahwe oba papa me can in that papa me can me de ka so me pa cho de me say me nchene say de eya metai kano but me I'm not against the fact say oba e be na adun say me ne be mate be ma ni bi mi so ni mu ama be ma no ayeye
na se bia dwumre bia ono so se bia mempo mini bia ono so di bia support me because ye hu mema bia omo fa ma wo baabi a omo so omo mama ne be ye nipa na sabi edru baabi a omo nyina omo de atena eya na me I'm not against that fact but who say wo ho say wo say be ma na sam na nim fifi e hwe ba no ba so akatua ene say ye mo say so boafo ye mo say so boafo enti mo de ba yesu ye anyem na mo so ye afasa ya no mo so mo fasa say mo be sam na nim fifi eya say mo nyem na yesu ye sam ya nim fifi ba say no de one say oba ehu ne say be ma menenete oni bi me pese oyeye enti no e wasa mi so ni mu na kakra bi amenya resitance ahodo ana wo bobo so oyi ni nyina wo dem se de be wani be ka nanim se de be ya onko ba bia na nka be ya ono nko a na so ni nyina no na bra se da bi e ho ma adwin poni ho mama de bia me ka me se this year resolution na me trotro ye no eni da ho nko a ye me book mu ma okay eni da ho nko a me mesre e maba wa na o mo ba no media mu ye mu bibia ye nka se ema mo nhwe mema no eye se wo bi a wo de bua wo kunu wo de bua nipa bi a wo ne na hyehya aware ba ye mfa mpa ebon so nka mama enye obi a ne ba wa akwa mu se obeye oyo obi ho a oba bedi bi akọ ono ne de ne se wahu wo so be bua me a me de se me de free wa ne da ho e wo so gu na no a wonje enti se wo wa ye wa dwen so obe so egu na no de se de ma bi ye mema bi no sa na mema bi so mema bi atwa de nsinka se sa na omo so kọ no ye mfa ye sika mama nko eni ye so be di mu die ni bi enti wo kọ anu am oni ada ho no hu se be me ya me kọ no hoidie at least sa ho kire ba obetimi aso me mu bi so hu nanso enkoye te se ono so ba bedi wa ono so bedi bi akọ na be te ye nyina ye be boaboa ye ho hands go hands come o de ba na me so me de ba na afa ye hu mama sometimes o kọ ba bi na se ho no emboa wa hu won sa warewe enko baabi a empna twewe enko baabi a but ya na ye na ma no se odonya kata ye ni sa na ye hu je se dia wo ye ni asa mesre enida ho no resolution enida ho afi eno nko a ene ye de edi adwuma eno nti no hya ne so onso betimi aba so bra program no ekoso no wa kire wa adwene na feedback amenya eye sound ewo Onua TV sound yesi echo wom ebisi eba double ene ate enu ntino se mwanya feedback no anamahwe na mwedi ho dwuma ede ama ma omuntumi enjoy program no sede abrebia no womu esi eye no ntimo check pa enfama yen enti bre no kọ no na won so betumi afresh bra discussions no ekoso no year 2022 programs na year ni na bi and ya selected ya futio ewo mu pa no a also wote na wode ebo wo bra 2023 ya ebeboa wo no na yede ema no 0322498035 0322498036 0322498037 odi ni ba bia fefre mini aba ko fi aba bi ofa kwata papa mini aba masomo asante mampo ko fi ase no tanko mini aba me fa ko nyeso na me tia ko fi ase manya mini aba ma me ko so na me mo aba so ani gmedia mu bi na media se de na na ire kan ni se 2023 bi se bi ma bi mu emu ngani na ho on ma na ye wo ni na ye yo wo be me bi ho no ma mini aba usika kakra wo mu ti no de no ba be titiri yezi ni abe no yema be me yi nyina isai fo yema no wode mu nyina be ma no enya no na enya no isika na se nye wo no na be ma ni keji iti so ye be ma na so de sa ala mo fo ne bobra ni so wa bra bo be si ye woni ma fi se da wo no ba ne ne ntina iti se ni ama no bi na wo mo ni na wa na se bi se ne me nyina ne wa no mo no da atimi ni aba papa bi Yami Sha Papa Fakwata we didn't baby afrefre. Afternoon. What's up, mama? When you do my moye. Ajuma pada se me pa cho ya no ama ne so kakra mai. I'm so good down there me MP bi da. Ene da me ti kakra e se na me mo television so na mo se. Mo buzu amoye. Na me da mo so se ene aduma pa amudi na ewi ase no so de muti e kanu no e se sa me ma ne bi ye biwe e ma no so bi ye biwe nti
Mene no fomo. Aye me Ryanko. Aye, but the American na say. We are going to say na I'm saying na mo ba ko kan. That we are be na just mo kan one paibo. So oba na be ma be san ni na no sem paibo na me no din kan. Because ni America say ebi afa me ni super nya go but ni am to me na ba ho. Na me ba de bi me de ba mo so me de discuss it. Ebi tu amount for 17 da maspa. Nyame ensha papa eya na wo dia ba. Ye wo kumasi askwa ye ne mo ene di nhwe ne wo obi nso dia aye afutuo. Odi ne ba bia free. That's so good asking. That's so good asking. Odi ne ba bia free. Akoma Fish akasani anko. The pastor is placing any one of the program in my answer. Okay, station ben na no. When you see, me da say ubetimi so ahwe no Osei Krom TV ana Rabbi 1 enu nti sachi ubehu Osei Krom TV ana se Rabbi 1 Onua TV ekwowom emi so menya problem kakra enu nti ena wo mo eye free ho no enye boapayo kafra enye boapayo udi ne ba bia free. Okay, yanko yeti. Okay, me da se papa enu nti se Onua TV atsekwa ubomodin na wape papa bi TV wo ko multi TV ne so abehunu papa bi TV papa bi no Osei Krom ina ba ko ti papa bi TV ana Osei Krom TV Rabbi 1 so benya bi ahwe e wo multi TV no eso ne nti na so watumi ahwe wo hosa na ye fa weni enko so e wodi ne ba bi afrefre Pacham kasasa. Okay, yanko mera emera Pacho, Mrs. Kabako no biawo. My determination. Me pacho my sister no kuma say ya waskwa why no dia mon family no nya ha mon family na yenka emfa ema no na be ema ne hwe no odi ne ba bia free odi ne ba bia free Because of my girlfriend, because of the okay yankwe much more can we young with by you and I was to the hair who see. You can cast a organic in Kenya. I don't know you using a couple of people. I be in a banner plan, coming here to say the woman. So you see, we are not going to compassion and I'm not by my meeting. With a more. By man, no man from 3 of us, no man should be beautiful. A bar, also right now. And this is where you can do the education and fashion with the feet. If you have to say, you should be out of them. Akoma FM. You don't listen, as you fashion, you are burning to Asian. And the day, when you should be coming now. Bye. Okay, Madam Papa, wants to know Maa Akos. Good afternoon, please. Can you please discuss the Buddha of the Buddha? Agroyi Besone. Thank you and may God bless you and your crew. May I say, Nyame Adumwa and the producer. So the internet no one open the Buddha of the Buddha. And Ishmael wonder the Buddha of the Buddha. Adiasia no paye here the Buddha. But it's a yen sign call yen share yen second story no. Second story oh my main far way. We didn't baby free. Went to me and you know so yet way stories here by ye enye bia obia sam ne yape na ye ka ho asem na mum stories and as cases are treaty ye 2022 womo de womo nsam ba ye yetena so ka ye pen solution edema womo no eno na ye bobo so
na afei na wo follow ya ni a wo so what stories no a ye ni bi ase na ye free dwada ko ene ye wo hunu se many abadwafo yi na mmom be hunu Maa Akos a na wo ye ne obi a wode ne case ba ka na asem na ya beboa na solve ya ma ne wi abadwafo abeka bi na eno ena wo be hunu se de obi fra ya wo se ena nko an wo hwe nti no wo se ye ka ne a discuss enye se ya na program no ekro na mmom no new year ninti ena ye recap no free next week ikono ebesesa eno ebe ya wodakura bebre nti ehono na je say nti afa na wo follow ye ne abomode a say 2023 ye di obe follow ye ne a kopi mu say December beba ne era afifufro mu yenko Deborah ewu aso Africa nya se ena eba ye wo ye teenager na ababa wo utimi se wo ye kama ne ho ofe kama na Deborah ba ye was yo abrantie bi ene no anyinsen na wonyinsa wie ye no abrantie ne se nyinsa no kra no ena nya ne dia biem na nyinsa nya dia biem de na chese ano end na woni ho na nyinsa ya was ye fa ne brother Joe ye adwuma ben ye so ye POP ni ye si sa hunu was nya ne dia na nsem ben ne wamuo anya ne dia no ensem no wo in the middle no center no asem kwa se nadamfo kunu no one no akwakonyem wo se ai ane nadamfo kunu wono Deborah yi ene ne sister ena ayi Joe ne yire no omutimi no aduane ti hodi edo mo satum na wo mu adi sena Deborah ene nadamfo yo ne tun sadidi ikunu twempa ye mu waden ena nyinsan ekokobaye afi na twetwere wo no mbo yenkoni enkotie Deborah ye wi aye beti dwo akra ko ye adwuma na kula ba ko ye me dance ni asamoa ona me dance ni me ko e blajo frame ka che me se me ni sister se wa ba na ye adwuma okura yi ba ko so wana wo se ne me loro fe sister ne fo so se me famila kuma se na wo fe me okay na me nja adwuma no na me mela wo se adwuma no bra ai no afe me Joe mama wonya adwuma no bra no afe no Denti a me say scan say o ka kire say omuko no adwuma na okọ akoye no emboa no am say o say adwuma na mboa no wo mba unsa wentimba ukura usua adwuma nti ba hwe adwuma no so na sua na gya say ukoye adwuma no mu twia oka no ana o so oni ska edi ba kura nti na o ti hanom no am so uni lo efe dia metinya say lo efe ama waba ehonum na mi le mi sen ska no e ma ne di bae no ohonu ena mi sen ni lo efe no se ode ba ye no wa nya ne hwe odi mi se mi ntimi ka se o ba ye no wa nya ne hwe so ba still ni o ka cha mi se wa fe mi ntimi mela na me ba ye na so wa fe no na me mfe no na obi onu wa fe na wo fe no e o ba ba so me mama ko na me sua adwuma na me jan na me koye se adwuma no akra o enti me koye no no ka cha me fe no no ka cha me se eden nti na me ko na me se bejo baby ame won papa me adwuma no me kwa yese meamisika ana me be ko nti me nye sika nko adwuma nti no me be pesika kakra na me de ato me no masa besua adwuma no kakra bejo si jai de adwuma na wo kwa akoye no ho no na adwuma ne mmoawa minjai de bi o be ma me 20 cedis na me de akwa adwuma na me si yo mate ade a chi no ka cha me so no kwa afi be ya kasa free be 12 ama ne bo be 5 nti be 6 mu no kwase 12 awia anumle edi ko si san be 5 anopa be 5 12 to 5 enya na mo be che me nkoma enya wo mo kasa ta be me ntimi no obi nkasa mama ko 12 to mama ko mimi cha on brother baby o e enya odo fufuro na ye dia foforo se achekura nsa mini no achekura nsa na okoe se wa fe no nti mu di nkomo se be ye obeba enti nkomo be na mu di ne sa no jo mpeso obeka yipie mama ko ende na nya odo nkomo be na ye se e bia mimi ka che ne se minister na ka che me se bibia minya ntobase e wa brabom na brabo de no otumefo okay jo mami bisa o
na wonim say ababa wa ya wo yira danfo pa minim adan na wo kofa wo yira danfo pa all the me Mama ko mesi dem me yakula ne se wo se gina wo se didan bla wo frame me se me mra no enya 12 na me koyo o frame me photo sign na ha me na koyo minim se me madam fo ekunu ntino na me koyo se me goti asem ko me koyo se me ntena ase ana me se me ntena ase nya den no me tena ase so me mu a na maje me ho me so me ma na maje no so obi a wo ba ko nso na wo ya ho se de keji ni ona ka kire wo na so jo wani mu kasa jo we ya wo ya samba pa mama ko se 2 hours ya samba no si ano wo ni mu kasa na dey na unso me see mama ko asem we ba yo na wona fo no me de kobra ni bla ba ko wo Kenya ase wo Kenya ase fio de we ya ni bla no wo di na tamsa de nsa ni bla ni ka bia mame na uti angwana uti angwana wo kanada brano o ada kasa mema semti na mo kasa uti angwana no mema semti na mo kasa enti jo me say wo me question so adan na wo yira danfo na me hunu adan na wo yira danfo ma bebre wo Kenya ase why ma be na oye wo yira danfo na o ba be fami uwie nso umbe so why wo yira danfo ma me hunu jo many every year enya bibia mama minti mintrese wenti ade we hu se oga yi ehia moanti asa wo ma ne kaka no te se ohia moampo me oyoba intina Akoma FM me hu kono ho minti mi de me nim ni fi asam nti minti mintrese ohia moana so ohia moa sorry to say o sister eyoba wo betumi do ho akọ ne ho baby eno ntimi nye possible o sister ana so family de wontimi fa wo hu ko hu ti se ira danfo de se onu we mi ira danfo ntina me de me hu ko no hu no ntimi me nim se ohia moa ana so ohia moa me se mplan na etwi ntimi nim se ohia moa bia ntina wo me nim se so oba bi hia moa na be ma ko no na opene nti wan ka so ohia moa me nim se ohia moa ntina me de me hu ko no na opene ade na wo hu wo ne ho a ma wo kwase ne pe oh ma hu bibia onu de me nim aso oba wo hu hwe wo ne ho David ade na wo de chen wo yere on fa hwencha me yere ne ho afa chen wo yere enye David da ma bra no ye ho na ne ho afa ma bra ne me yere me yere ho afa chen bebe enti ade na wo ja wo yere ne ho afa wa akọfa abaya wontimi enkra ne ho mama yes no me ntimi kase me ho afa enti we ntia ba me nim ba je me nim se oba na nim so ba na de oba ni wo fia na akọfa no oh David enye se me na ba na so ba ni wo fia na akọfa ni se me ne da ujira no mam ko fa bodam ni mro na ne na wa ha wo e bodam ni me se ujira no se me wo fia se ba fa me na wo se wo so yo bodam ni mro na ne na nti yina no mintimi ni onya bodan ni ntimi su mintimi na bodan ni me wo de wo ka no nti de wo ka na se ana Uti chia ya abra ne ntro ochi wan. Akoma 87.9 FM de mo ma me wura mo na me mra sese na de obeti enya bidie. Wahunu Deborah ena wahunu Joe no ankasa na Joe yire enso baby na no so hwede esi ye. Georgina Mama mi ntai obi ache. Georgina Mama mi ntai obi ache. Enu na maka. Diani sitaka enu na maka. Odi ye friend say. Na o ka say drama mi na mimi di odi ye friend say. Odi drama mi na mimi di. Mami ka kai so mimi teacher. Mami ka kai so mimi teacher. Mami ka dia ewu betina ha say. U ka chi say mi dia edu na u betina ha say. U ka chi say mi dia edu mami say mi fanye de. Mi fan hihye masie. One say your friend say white and e ha me. Na me ba won che say Adam fo ye we na me baby sa na wo ye den wo kire me duro say ma me bi kura na e kire wa ye den wa to kosi ama no ansa na wo ye den wo kire wa duro no nti no wa kire me duro a enye say wo betina say o ka kire me aha se me tade a me na ye me na wo ka kire me na wo kire me duro eno ni kwa so na
se oka na mimika ese bibia e ko o se yen komo ni wodi nko a wa kasa wa enti ya me no bi enu asam sakura na dia wo ya machiri banson no dia wo ya me so nkita ho bane akon tumi mfa sa de nyam se obetumi atere won sa aba masu so ate ase na mimi ni wadi ho nkomo enti sa asam aba wonu kunu entama enya ha na wo betena se ni sister sise asa oba all the confusion be ba na woni ni kura settle wo ma fine se dia wo kunu nya wa kana bata ho no sa na me so me nua nya me so me kana bata me ho me nua no me mfo no so se de wo ya me po wo doje na me koma papa me nkoma wa enka mafra wabo amane amako akoma otwa ahwe enti George na nim se ni kunu pema wo ya we George na wonim se wo kunu pema oye masem mimi nya we dia oye na mi hu ye na mi nye de mi ka kire se na wonua ne mi ye de mi kunu ye de eye we apart from ni nua yi wo ba foforo bi un complaining se bia wo kunu ene ba foforo bi twempra ko seek advice emfiri ayi mame ya ho Debbie ura fi wo ho George na ura fi wo ese sa George na pesa menene sra menene besere menu ni asam opie ye kwa na mesere hwe wani mani chie bia wo bu me no ya mo wanti na me ka kira me again na mesere hwe wo bu mani chie na me ma me ka se na wo dia bone bai na wo dia ya no odo safa wo yire okra no ntu bone bai se wo ya dia ya enka pe ma na ya ni pa bone ni no akofra sa bone ni se wo ya dia ya se wo ya dia ya me nua no ya kra bone na ba ma ye ni pa wo ba ma mi tumi fra ka kira wo se nti wonim se wo yire ya madam fo se mini nam se wonim no ma ya dia mu bia mani enwu no ma ye no ma nyamo de a chaku penta ko se wo ye ni pa bone fo sempa dodi na to mini ni ya sabo chaku wonim se wo ye ni pa bone fo sempa ba ma mi bi so asam o mani abre wonim se wo ye ni pa bone fo sempa wo entoto ya wakwakofa e di aba sadia wo na oyira kasa si a oyira betena ha wo defend sa na msme defend mi nua sa na msme defend mi nua me tumi ayi me nsoro ntonton kwa fa ha ban hyem eden ya wo ne wo yire da mutumi fa ayi obai adene obi ompra ma na adene kwa kwahye ho wo bu yire wa ka kasa me wo pesa na me mpena mene mi yire ti mene mi yire won kan oho e mi side fanu tese mame eden ya wo de obai kokodam na enya sa dan na wo ne wo yire dam wo fa ne koda wo ne wo yire dam da wada wone ne yire da hoda na hoda bebi akuma se no ne dan ne ho ya da hoda na wo so se wone ne yire da wo so ma wo koda wo so da wo chechiro mama ko ofo so me wo fo so na no da mama ko mi si on boy we ashasia no eno de me biten sika no de mame be ne mami musa ni sika obeka so ne me be da etiri sika enti na ko ne ho me bo na musa wa awie wo ne ho da bi o nya se di sika enti na enye se di sika enti me di na chi o mi woni se me ni iri ni adamfo ana o ka che me se me mra fie enti me ba fie o ka che me se ni iri ni ha enti ni iri ni hu enti me ne nchempena ana mama ne champion atiefo betimi aba Facebook live le sia na yire na tififi no a wo hwe ne kura na ni ne ka sa wo hwe ni sa sa ko gese wo hunu de ne kura na pa kire ba do hunu woni ne do akwaka won mo asem nti ye no chaku won de akwakofa ba Senye wona nko akwakofa we ya bu mani man ka tamre ka bisuma dress se ne o ira dress ni bi ebi kwa ka me de be chen o yire de na ka me nsumi de be sia na nke yin na ye kasa u defend o yile me jo kwa na mun ke kasa ansensem wa ha she enye wona akwakofa we ya bu mani man ma ko she we ya e ka me suba dress se de o ira dress ni bi ke yin na ke pe nke me jira me ke kan ensemfu bi wa na obi anya akora wa na we hunu single na fa chaku o kan sen bi na ha me pa wo se wo kofa no se woni ne da keke no wan kofa no se wo menyin sai ma se de ntia me kasa ne se onim se bi o yere nti mpra na yetwi nti na me kasa no enti wo ma ni hu se woni ne ba betwempena but wo mpe na ware ye mi oyawe wo ka kire no oyawe se wo ka kire ne sai kasa di o se ka kire ne me ka kire ne se onim se mi o yere mama ko enu ko wan kan kire me waso ka to se ya me ko ka mi bo mi use amane no ano betina ka kire minister ni mo ka kire minister say I wan kan kire mi se opemi ma wale be na me se
Mr. Penasundenti wankashe be me ahyase no wankanje me so ompa me ba ahyase no wankashe anje me so ompa me ba enti me ba wo si wo say wo pesa wo ne da na emom no enya wo enti waye me masama wo na me fani bebre e ma wo so hunu say last time obada me nchen na mema bebre frɛ no mema frɛ me ɛna me complain also ono Akoma FM waso oni omu bejai mama ko enti na chese oye mama ko dodo na fa ni nti ka wo so okofa ni bi mama ko metimi di number ma me se mema do ebi me papa mu wana me no mukasa meba wo se enka wo ne kwa me pa cho wo se enka wo ne kwa akoda bi wo mpe na ware wo mpe ne ba ka wo ne koda bi ena me bi sa sabi o ti for mo fa cha me wo ya hya wo ni ana na hu ni so ya hya wo oh David na fe Akoma FM say plan na yetwi nti na me kasa enti plan dodo se na wa fa wo yere chi David ma dodo se onka ma dodo se na wa fa no wo yere chi because eni ese Akoma FM biye hunu ma dodo se ba bia ma bia o just ma blankwa mama ko me say esu enie semina nie mama ko me ni gani no do bi wa hotel na ya ne ko mu chira na won ki wa pie wodi ai okay eti esu enie semina ni sa wo wa be wo yire no ma bra nkwa na ne na twempra wo yire tia semina ni kenke obuto kenke bi wa mi fadare na ni gani no ni fie free ma amalia panyi ni bi ti asem o ka kire wo amalia panyi ni bi na ni fie free ma ko ra igi hotel mi Akoma FM akua pa pen so ti ase akua na wo fa wo yire chi na ka chem so ni etiefo aha ya de amema mu se ya na na ekọ no Pastor Julius ma mo yire azebo adam ya me yire ya me mpera edie na ebeka bemma bi obeka sa me yire adamfo me ma me ne no nkonkoda wabro nim sina adamfo pa wona na yire to ensa didi a onim sa na yire adamfo ne was medwam mam na say I think that story we on say dika ka say yesuade o na every Tuesday na the same man bi o follow bi e say adesuan koten na yesuane ha na sa nkora story o ma sa wo hwempa no kura na boy no mbe so beka o bibi attracting wo na na yere adamfo no Deborah ho ya ba o say o kana sa bebre be ma ntina o ye say oh so yo ba na ade but eye dia bibi because what they can describe o me yere ho feche no ene ade wa kekeke ni na nti eye de na stella wo yere ho feche no uja no ho kofa so it means bribi surunku bi kache no na ema no eye we ma hwe sa obi wa ho one na damfo ne nam but ye won krofo bi wa mama adum bi da won so a no matter said ye ubenya oba ho one be ma nam ekeme esa se be ma no kura hia no ono na nkope no but etimi da na ma be ma ni sa ba jiwe hu a uye ne den a obi wa one oba na na ma ebia omu ye mienu ba ko de bia sesikani bia pakenka ono ye be fe ono ye mfe no nyame ya seda ye nkrofo bi saa say we unfortunate person on this nkrofo no ko father mfo a don real betan because ase enioma papa beba na kwam ade papa beba na sani mo no beta sisi to real o beta ni pa no na ebi na kosi o ti say na enye say be man nim say na dan onim pa but once that grace is upon the girl no o ye den go be fa no I think say it's about time say ye mana ye jeja ye ho o madam for pa akoso na say hom be yi kumase yonko movie bi akan movie bi ye bon na konhoma akobo na damfo amane na adamfo na ka say ai wajimi enemrem say sike 26 na oja enso na me 56 kwa ye remem kwa me se menye ye le ko 100 dollar na meje na ono so jimifo no de meka na kwa bolu kuma attack sana sister na ka 100 no wo 20 kwa sa ono 5 kwa wonya sa 5 kwa wonya o na wo di 20 ga oh enti ma ye radamfo yi wa eba awariem relationship ye hwe namfo yi we say ye obi wonya introduce you cha okunu na say boyfriend na sister dana na waware egu na wa hu
adana udan di che na say oh bra kwaku madam for ajo na me university no ye ko tech no na me wo abo me pa bra kwaku na madam for pa no me say dan na wa no see ye na wa ware ogun so oh na ma baby e take things for granted ye feel say e normal and ye feel say me kun de ma bema ye bema ye bema bi o ma and new ma attractive woman no ebi ko be ware onye bi no nya na bi mistakenly and bibi ba wo de be ware so and new ma ohu a so attract no it is a one we know the one down for us that features one ho e be fie wa we are ten on wo du kwa ba obeko yeah o say abran to timi kaye bo ka chen say me no ba twem prana award here and try I tell you, no, be a officer, and if anyone one penny back. It is a one that careful with set manner. The be able to say, no one will be over bones and was officer, or no tiano, or baby be a mass or doma. Never will share the no penal cassa there. Yes, want me now, now so. Obequantia, Koya, and your mafo. The Tosun, you know, the issue of Maware may trim prano. Mama young fan is asset. O ye dwamanfo nti no o twempno edu ba bia ana nsema o sofo nya o dwamanfo nti no o twempno na situations the condition ni o wa nipa ebetuma pie nipa na na kwa intima eye bambo okay ani ye bo bema okay sir o don no office on so don office niema because oba bia obehu se bema bia na oba betim kasa ne o de family o sa check kwa na de mambindi the moment do obia pedatopo and asanu nyame bo wiase opportunities nya de no ba obia person take advantage so you obana ware be man ne se bo ho ye ni ade ma so you very careful my security nya tight and so opia o se me ma anko nya na person che nemum ma woni na ho e won ni ma bia o dan de kire no ade we na o ya sawa me wa be sa gu aware ye yen hye ne nso me moaye na ekwe Marco asamu ajo kan ye asamba ko a enne mi gina so na metu awarefo maafo ne se o se Akoma FM na wonye oba e na obusa ne se enti wo betumi afam unua e na o se minua de eye minua o ye abusuani na we de o ye me yira danfo me yira danfo adamfo ya adamfo ene ewiase eni pa wo tumi efo wo kunu efo wo yire eye wadamfo kabi mame asemo ba me ne me yire ntam o me pacho wo nsiesie mame me pacho wo nka wo ne me yire ni nkomo me pacho wo ni me kunu ni nkomo sama no se nipa no wo ni Akoma FM ono na wo ni di nkomo ono na wo kire nsem ni wo akire no ono tumi ba ba bia de tumi fa sofu tumi fa dikin tumi fa asore panyi tumi fa obie tumi fa enipa bia wo ban wo bia wo hye aware anim no relationship no wo ti mu no wo tumi gye no afiri se wanye ni da ho wo mre ye no mu na wo ka kire no mre ye ni mu so na wo si ho enti mo na wo si ho no emu ya mre enti onya ne dan esese wo fa de ahia wo esese wo fa Akoma FM wadefo nya bambo enya adie bia ne sese wano susun kasa ema wadefo kasa papa ema bi kasa because when say we Deborah be hu say John so na djuma ne yes ne nsam ye ne nsam go obi sa no ano de ama no o wo ma me we no de ama no be hu say wo ye oni wo yire ni yoma bia wo ye ne eye wo fe ana enye wo fe mesira wo eye mu mienu you don't know me want to me hu mi ankosi Akoma FM sana me to me hu nkosi ana wo so me so ma be ware wo enti ade ye betumi ye bia bobo ye ni mienu nyina anko ne se ye wo mra ye wo nipa mu enti me mra ye no boa me wo so wo mra ye no me so ma boa enti Bible say oba emre na so momfa wo mo saa anya sa mra ye ne se ye nipa bia yi no ana emre wo mo wo di ade beto a oba de beto ha wo beji we be ye se oba de be ye se wo di we be ye se wo kunu be ye se enti dua e ban na echie enti amman wadefo
yen so ye kunu ni mu yie ni enyan se obi kra ne na Akoma FM bia dia ma no ni kunu me yesei na akura ko to mi kunu mpa akura ko yesei akura be yesei bibia ni kunu be ye bia ye na kola bibia be ye bia ye ni nua bi na ye me pa cho ade na wo ye no obefa ofa eye normal se wo gate man efa wo yira eye wo ene wo ma na fa no se wo kola afa wo kunu eye wo na wo ma na fa no gabo no wo sise duru hefa gabo no wo gate man ti mi free wo gate ano eduru wo ne wo kunu wo ne wo yire dem akofa ade abremu akoto ho ne amanyina Akoma FM Otumini na tina se bonko mo 101 abra wo papa no wo ba wo nka hwe na ede be bie mu a chance na si obekọ na wo kwa akofa wo yere no obekọ na wo kwa akofa wo kunu no enti ena disua no wo ma ye nsua de na ade bia ye de bia no onyankopon na de adom ye ye mo ho ban na ye hwe so yie na da chibi no awade ye ho akontabu o ade na ye de agoro sa na ye ho akontabu papa ye hwe so yie na babo aye. Yamisha and Nekra, please treat broken hearts one day because it's really painful and dangerous. I'm saying this because I'm a victim. I'm Daniel from Kwewu. Evangelist. Kwewu. Danny. Obia broken hearts. Obia broken hearts. Papa ne se makoma musisi no didi ankwane yam mama ya fa fi we ni asem ya si ni entu ni pebifo yase empratwe ya kan ya tufua mo se mo ntie mo fa but ye kan sa fi we emfa wadwene Akoma FM enkompratwe okay o kwa de fa utinko akọ na manyem no do so sisi amanyem ona ne twempra na wotwepra manyem oso me manyem ne sanadwe ye se wonyem a obeka fie ho na so wo se wo pese wonyem ma no anasa ohia ba na ohia ba sisi amanyem wompe ba from John message ya woka se John peba da bi wo pede yen konko a ye bia ne yakọ e ba bi ya ne yakọ e ba ayi enti nkofa ba mfa mbe blocking enti na me ka jo se o de mpran de yakotwe ye tu fa wo si wuntie na fa wadwene ne wakoma enko afise enye permanent ena no pena me na marafu bi kasa no ka sofo afi we muntu ma no fo se empra chimu eye prumienu ene dem aida se obekam ana obepiako e gate ni etu sa na ware enso gate ni etu aida se obekam ana obepiako so obekamu a hye wa agina wodi komu yi so obepiako a hye agina wodi komu yi to ndo obetufu se memfa wadwene ne wakoma nko ma wutinko anko ukọ ne ahusuma wa forget ba na de pie na akọ so abiga adwene ya se wodi nyisan Emma chaku se chachu wa no de be trape no chaku so na ko de aka o de trape no ene se ne yiri ya wa no de ono so aka because boy no nsem ye na djuma wo ti da bia obenya do ne ba bedie but man am yes and it's a big mistake afi we mamo nya ne sa nipa so obanyi mama na hunu nipa na nkasa se be mai menyimo a da cho betimi ahwe me ka chen se manyimo a da na yirika was what the fattest anyway that groba ya ye na nyame ase o manyim Akoma FM na no ba tua bia so sa papa na net o kra aka so onyima enye easy wo yire pa net o ko fra adwuma ba mi ka stress bi e ba so adwuma na o ba ya hello dear honey good news for you na o mom ko lego no na dia brofo no mu ka na ya nko bi na ya ko abi wura metie abi wura me se asem de bi aba mi wura se manyim o Abianu kwa woni. Wonyim sai. Biri wo mu de. Take time as I no ma asem. Naka. So nti ya besra mu. Mo ma ye fasa. Akoma FM. Na fi ye mfandante. Ne basa. Obi enti mfa ngo wani. Na bi. Obi enti mfa ngo wani. Aware mu kura basa ne sia. Wa prepare wo dada. Fi se bibia betumi asi. Hunu nipa na ne ko. Nipa.
eti afiwe misrawo expect unexpected bibia betu bi esi hwe de yiri a obetra we wanka bia nhemu da se adamfo pa let's of focus mbi munya se na chale unshuma madamfo you mehwe on the madamfo pa ni o sister my boyfriend me nem wo be fuati ko obi say de bachelor no oni ni di komo ba ba catch so be to we ya mame ma wo bam ni yiri no wo bam ni yiri ni say na na yiri na danfo edna no afa na chi say oh fena no ha mi jam say hey e mo wi asifa ni yiri so anya ni kunu na o ha ge no wo fia danfo anu no esi enti afi we misra wadre no akoma de kipu ni ye okay na fa wutiri nko awuram na akọ ne hwunsuma wasa wo wapa baby entry wapa exit na exit na akọ no so kwa na moje enya nye no betra ba me da se na na ire ma asema papa di chat to ya na meka se minimo bia na Akoma FM Akoma FM na bema na ba on say ye wonamfo bi o mo do mo namfofo to the extent say bibi obenya bi opese na damfo no nso nya bi enti okwa e madamfo so okwa onfa ne nko ba de bi okodi ne ho adanse e kire ne guy na no ne wo ni enti no de bi ana guy no so pese ohu no opese ohu na damfo no just one day omenya issue ya breaking na ye ko misunderstanding na oh mabo odin a kire na onimu nti koka bi mame enne bema na ware na damfo just one day na me de mama ye wonamfo na ye wonamfo ye wonamfo bi wo ho no ma ba bi a wo kɔ no kura ho nya wo ti sa de a wo ye no me wonamfo sa ho me namfo mienu a me na omnante from Krabrim ombeka cho straight ba bi a wo kɔ no masa enye embo ye nyina eti twitwa onsem so nye sa de ne wa ya aka na ye twa namfo fam sa namfo no ne ye ka so omo ye namfo enye namfo a wo de wo ye no na ni brew ye obi o ho na papa e ka onene na ma me hu bi da onene na ma at once no be ya ka fi sa na ho kwa na de bia ye no na ma ye ma pass ye frɛ wo has and de enti o ye jealous aha o timi be obetimi kwa ka cha say ade wo kwa hefa na fe ensem a obeka na o wati kwa wo ti kra airtime enti e ho no na wati twa ye wonamfo bi sa ho de bia ne nani brew enti wo hu a there are instances how de be hu sa adamfo won pem asem na wa twe ho tentem na yire no make am fun in some way because enye oba bia na betimi esi ne kunu entuma gufin wo abontin wo se ho no ogitum kakra ana o supporting ne kakra no okofia de wo so oye no no wakoye no enti ho ba bi no meje atum kakra na so sometimes no eya mema no se wo pene dia se wo sina ne ho efe chen oba yi dia enti na wo kope wo ba ena obey so no ono so hu se sika wo ho enti onyema ene se ma nyem wo ba me wo badada e bi kwa make say ne ba papa yi won hwe no enti se wo bi ne de wo so mpe ba de so se me ne ni se de ba aba wontimi nya hwe me de mama mesre aware no mama nya easy sa o oba bia ne be ma bia fa na yiri ni kunu nkompa ibomo na aware ye hu ne fefefe sa no enya ize ya adwuma aware ye adwuma mama me say na me nya aware na me hu obi sa aware a me hu me nana ma na aware ye me fe na em say eh e matimi anam over 70 years 60 oh ma aware ye me fe any aware me nya bia sefo mama eye work like hard work e payday adwuma enye easy mama ehia commitment forgiveness compassion just anema bebre me ni madam for be o say ako enye se ma ware pa na eye nyamesura ka me ware kura na nka me kunu kura nka me ware bi because adwuma na me se be hyehye no mintimi mesre se wo kwa ware me abompaye bompaye se situation we bi mbeto ma esansensem enyi emba empaibo ne hu hia mama na de ukunu ne wo yere ahye nyamensa ne nyamembro afi empire na enye bebre betumi yes Akoma FM na se bi yes so you prepare for that yeah enu anu no na ko be wa bo ho paye ebetumi yes nyame ma ne si to me bi betumi yes nti e ba that time mi nyina sei se be ya e ba bo wo ne wura wa busunya okay mera se papa panti won so betumi abem 0322498035 0322498036 0322498037 e bia na won so experience ne bi
obi aye obi woyɛ bɛrima wodo girl kɔkyerɛ obi ayagye wodo kɔkyerɛ wadafo ajoba wodo boy wodo kɔkyerɛ wadafo bi wukunu menka sɛ wukunu gya wo nkotie wadafo no ɛna ɔwa no na ɔso akyerɛ wadwene wɔ na mmom akua for samina ɛno na yɛde dwadeɛ ama yadeɛ bi a wahu na dua na nie na woyɛ furu ne nyinaa efiri yɛ ho ne de samina ne so asrasra etu wo bi afa yɛ wukun na fa samina ne so fe dware na wedie ne enye kama na se fibroid bi da wo yɛ mo ɛnane no mo mogya ne gyina so yɛ etu wo na ma akuafo nkun akuafo samina akuafo nkun na ya wo bi a wo wi de mu nyinaa no trabasa awe ya fa ko we hello we didn't be afrefre Akoma FM Pato me from me George me kasa free Accra Laboni okay and say in some I crossy between Akoma CA Mesle mini among ebe ewe for ana anwa for kamia say a man no eju omudi ewo kromia kamia say ni so wo worry na one otifia ebe anuni de matima mama Akoma FM fa bangbo kesie eto yire ho because ewe fo mema nimu bi say mati obi ku mati obi yire mentana akɔtwe obi ntra ɛnoma ɛkɔ so ɛbi anafo no mu no ma ɛdin a ɛkɔ so paa nti anafo mpanimfo mo wɔ ɔman mu a ɔman mu no nkasa ɛmfa saa no ɔman mu na noma ɛkɔ so no ɛnyɛ medama simami me so me da se paa we didn't be afrefre yeah we can go free yo yankwe hello let's not go for Katalo so me too man bi so about ya kan so de inde yi no a ti so ne de yi nti ya na se me shi miki ala ba ba bia yi so de sa kan se sa ne de yi a o ri ni tia so wa ada na o fa bia fa do na ba ti e fa o ban fo no nti a ke de o so ne a ke na wa na kaka ele bi tia ba kala ko wa ko Akoma okay nti akuafo kudi akuafo samna channel so ubenya bi wo Angel FM marketing department sanso na aba Akoma FM ase ya ubenya bi we didn't be afrefre okay apart from ni nuyan afọ mo kan be mama e no ko eni ma ti le ko so oba me mba ni bi so atan so omo kan le ma tan ma wi si fa ni ba ni wonu ma wonu me ti no no be tina fa mo ware no be tina fa ade mo be da mo be ware ni ni ma na mo ware no ye ma na so ye bi o ka ba ko be kan ni ana ya me ma na so ye kan because be be bi wa ware oba na o be sure oba ni fine o ware ni ye no anu o fi ni bi nti ma so na mo kan de no kwe na me enshaw within went to me and na so ntimi pacho Richmond Able Center akuafo nkuni akuafo samna enkuni samna nwanwa so ese wo pe bi a hyene so Samdora Able Center Able Center Blessed Eba wa mu nyina wo ke wo Jeff Eba e wo mankasim Palina Esapon fikwe eba wo konongo me pacho wo pe bi a 0249 18 68 45 0249 68 45 number one sanka akuafo nkuni akuafo samna no and the year 2023 ye di dware ye di asra odi ni ba bi afrefre hello mo ko yes mo ba sa mo ho me so Ejata mi bi ani ledo me ka sa sanka ati me ye to me ye nkwa na me pa sa de me ma me papa mo kan e studio me ka sa no prepa e ma ye fana nko a ye kan sam ti ye na nso fo do me an ka sa me de me de ye mfanto me Akoma FM na mi na be mo bi a o ye so be ware me na me ni de na mi sa madam fo de enko ntini ni me bone o nti
Because if you say, I don't know the money for shop money, you madam for now, my card better. Any person that you know, man, say you, when I read the money, you know, I read it. Yeah, sure, madam for me to use you, you are not meeting, why do I am one day? And to my set your milk and a pie, man, I cassa. And to say, I don't think that would be a nice man, a million man, say, I want to see toy after. Na said they are toy after the country with the Saman of Amayan's home Piaka. No, Madame was a million. Bye bye. Yame on show, papa, young said that's my main family. Baby, I feel free. Hello, within the baby, I feel free. Hello, Mr. Tony. Okay, young Comira. What am I going to do? You start on. I know a mama. And a future mochi and a mochi of a future mochi and mochi of a. I want to cut a fair after a million Bermano. Akoma FM. Not a million Bermano, I do a while and a while. Na muna makabia mara ya fomu efiogunu na mama de mu se oba no ka se hello me pa cho ka sa oni etie wenti o ti ko ka sa oba no ka se bi na o fight na fight no wada roma onu ye se oni na dan funo na me na duma wadi e sa no yare enti ta ye no mama e ba so na be ma no one some banana, I am that all. No, what I am, I don't know what I am. I don't know because I look at aha. Obviously, I went back to the baby. Me dance, papa, Miss Law, fragment you who would see, you know. We didn't maybe a faith. Hello, good afternoon. Okay, my uncle. Hello, good afternoon. Good afternoon. Boy, no one yard. You cramp on one to be out to me that you're one yard the class. Then you can say, yes, I do. And I'm telling you to get me to count my boy, no one yard. They were back. You want a compass you need to and just say, anything in a more bassa. You do to your face. They obey who you say. You quite a person willing. You want a person willing. Then you feel a casa. Casa or casa into no sir. Mate, me da say, we didn't baby a free. Hello. We didn't baby a free. That's all you're going to Daniel because you're so. Daniel uncle. That's all maybe now one then I'm on one mistake because down for FM. You can come out the BCG because even though on the corner down for our city down for now so see this is the good idea. I can't remember and the I mean every corner Mr. No can phone so I don't feel the beam and our program for beam but if you say today and no coaching the yes and cassette and when you man commit my dress come at a media but I blow on you and there's a next time no hopefully you will share no only thing is another step you know you just don't go to that's it. Let's make us oh want to me and you know so high Akoma 87.9 Akoma FM when you try your home run to see why we didn't baby a free. Hello. Racha Kasani uncle. Meeting person can come to the cab one in your band. A camera that the person is. Yo, me pacha yanko. She has only one money and then the carbon in your and no day. Muddy one, you can do her. I don't phone a 3 months. I will join to the back. One member in Barnington. The week near the when you want to make one down for what never would meet you do put the audio cock catching a down for or doing some baba. After the cat said, you didn't come because then I was in the crown because as a movie. About my baby, who I find it, or to see Jimmy Cooney some. Or to see Jimmy Cooney some. Or but now we feel the Abba. I'm a rubber jar with them or Bana the Jar and all or the Jaffa.
so yen na me so I want you na da be e jiri mu oba be tuma bibi am this year am we do why you confused why stay oba confused because and unfortunately you na it never if you ain't them me friend me be me na na me o ka jindi kaka na ka jindi kaka boko fi awaja do da ro ni yetin wanya yi say de wa ba yafa so say de wa do na odan for the you kuna fa so ti mu kan anyansa bi kaka yo me da se papa pa me say ahoma so ai sinemom ma me nko na me ntwa me homra tia wa ne Dr. Dawood enkodi nkomo me ba ya besan akọ phone lines ni so biem ti ma ko na me sheda nkasa bebre bo mu no ebia se obia benya bi no ma me tu be boss ye be bosu kakranka ni wi ha ma me bi se ne ba eti apai no enfie makomako aduonu 20 years ti paye asorobiri ba ne ne ya ise ko ama mako ode Dawood 360 capsules Dawood ointment only 1 week tipaye no ko etupia fejan every 1 week o tipaye no ko wani akra ni pedua ni twaka bi asese osuro mo ko me say ma me ne ka sam say ma ba me no na me say wo say any 1 week enne me bo sa dance no e de ache yetiefo eni ahwefo ma ko bi a opeso ne Dr. Dawood chiche nkomo no number no e 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 64 37 Dawood ointment and afi Dawood 360 capsules Dawood Scientific Herbal Hospital and de adroi de aba gan harmsi mako obi a wo asaman a oti esame mako eso obi fra course no edoso etimi so so oti emiamia na bomodin na fo ni chemu honom na ekoko bipo bi eto eti na de ye bobo miamia hodo na to ebu asase da e de ama etiefo ni ahefo Ekus Pharmacy ewo asama fo nyina Ekus Pharmacy anombenya bi na na boache ewo tema ehonso so tema fo nyina no na boache honom anambotimi enya bi afo Little George ewo tema Little George tema ehonso ubenya bi ana Health Alert Medina Post Office Health Alert Medina Post Office ehonso obia betumi anya bi ehonum na mako Tribe of Judah Kaswa Old Market ehonso obia epe Dawood ointment ana for Dawood 360 capsule ehonso ombetumi anya bi na mako omu pese womu enya bi Western region Central region Eastern region se no ye di adoni nyina e di ahye distributor kese ba ko fense Jeff ensa it is a Jeff eba no be catch us say ode dono every Dawood Herbal Hospital e chiye bi anyede eniho eti Central region for Western region for and for Eastern region for muntiemie ye friend Jeff oba na mahu scram for fat so mede ebe kasa na enema akosue mako number ni bio no ay 0244 88 64 37 0244 88 64 37 ay Dawood ointment Dawood 360 capsules mako mami bia na no frɛ osem pompo aboneba amate sa akran ehu de wonye no no de ye ka Dawood na no ni so de ke sisiyade no de ni se de bia ba ese sisiyade etu wakota wa she da to adu na ye de ato won me se e bia na ni sisiyade aye ne ya na oyisu afi pompo na abo ne ba no onkonkoti bi enfa enter so a ta so be se enyume no so ekobo be se enyume duba kono ma kono se ase abetwia no epese ye de epai ano sa de bi ye de eka no ebo be se ahomache donko no na ye se eyepie so asem de om se o se akwa na nka hwe anye ne ya Dawood
ointment and after Dawood 360 capsules 0244 88 64 37 0244 88 64 37 Marco Mami and Neba edi enfie aduonu tipaye acha no so enfie aduonu a wakwa enko na no ya wade ye any week na Marco ye ba ase no na ote Dawood ointment nka no de ema ne ba no Marco yenko ni nkuti adanse a efirimu aba adanse ne de ya na hu hia Akoma okay me baba wa ya bo fla be pa se be 3 years na be ya ro complete ni ti no enti ya de ko hospital te de bri na ni fi no be ko ma se ba so ko ba kwa so e de ko hospital wo ko ma na doctor ka ta yo to tell ti yo ko cha do fit pressure bi o mo ma ni ya go so wa de bi ya e de ta ti ba ya se ba na ko no ha enti da ko yo ya so de na ko hospital e ba ta mo tell ti yo so ya ti fi e ti be bi ko de e bi de ko de ri yo ayi ko de so da ya da ti ana e ti de da ko da ba na ko hospital ba ni ni se ni de so ni ya na se da ko de ni no ka ta se yo ko de on ni ni se da ni de so ba se de am ta ne pa ko ti ko ko ya de ye ti no de sa o so ba ta no ma sha no ka e ni sha no ka ana pa da pa da de sa sha na se ni ko ni da ka no se o ka da ka de distraction e ni mira no e sa ni ko se a de ti ya no ni bi ta se ni e ni o se ya ni se e ti na no ti se ja de se e ya pa to ko ko ni na de sa e sa ni ni se ni ni se o ma ka ya pa ya da ka ka ko e na da de me ya wo e da ka ko ti de na ka so mo de ni ba ko 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 e na me ya wo ya da de sa ni ti ni so wa a de ti ko de ka no sa ka ya bo e na da ma ko ti de ka ma ko ya pa como no avanza, no se me debe el trabajo, no se le da la gracia. Ahora yo estoy caminando de eso. Usted se va a dejar de vivir, pero es una de usted se puede vivir. No se puede dejar, puede ser. Pues sí, que no se debe día y si no habla día de esta gente. Que no está sueñando, estamos sacra, no me muevo, para necesidad, actúa nada o solo. No, so what I say I'm going to get chat to. Drone say not to say oh ma semba kwa ya na Dr. Denison ma ko bia obefre bia obedi adanse bia no asem o kache Dr. Dawood say obesre no onhwe ama wansesa nensa yes e basa ma e she doctor enkran ama hu se dabi eni kwa asem bosum ye de mesesa mensa na doctor ko oni option obi on prema ne zanensa why na be pre obi adwuma no da e ma ne zanensa mako she na wo ye kokwa ye brentro kese e wo safi akotete hahan enkohi enubra enhoma hodo e dia ye Dawood ointment ene Dawood 360 capsules mako di adwuma na ntimi enye adwuma bia betime mako adanse no o chese ne ba no o won be se o won onye mfie be se edu no ana ni ti sha se ye de e pai no de bia ni tie ne ya se se o su adwuma enso ko be se ne fo kakra nie ontimi nye de enko adwuma no papa ene ti yenka e wa Akoma FM ene oni TV se ye ka Dawood ointment wasem ana omu kokoto obi ma ko sin ko nim se ade a ne ko na ye ne ya ni ti no apai na che sa de ka nya hwe kwa ka bia ka nteki ni bosome na nka mfanko enso so mu koto ni Tuesday e koko du Thursday na te se akwa me se afidie eye pa ati so betimi aye de akwa adwuma eye Dawood ointment and I die with 3 mako obi a wotie bia woni padua ya oja adwadifo ma driver for obi a wo adwuma din bia oba bedu fie woni se ma bre se de mi yehia enye ade chi a eni da so we medema kwa adwuma no eye Dawood 360 capsules and ye kan for them all mako na man for ta frɛ me encha de we semusim obi for so modo no titu ni mema no modo no na sabi ye de for ba na mako mpacho nyi ye aduro no ane de fa ma nemom no mako problem kese a Ghana for mema enim en say se untimi ene wo yire enda untimi no kanchima enda mako enye ni nyina na che se ko
kɔkɔtɔ pace bi na ɛdɛ nanom ne mu fa kɛseɛ paa baako ne sɛ ɛyɛ sisi no ana problem ayɛ dɛ abam eti maa ko nye local na akwakotwa no ɛnyɛ hwa na wahyɛ na akwakotwa no ɛnyɛ sisie ne mu adwuma naturally obema no bɛyɛ adwuma na papa bi na ɔka kyerɛ sɛ ne bɛrima no ɛnyɛ adwuma baako ne bɛrima no nyɛ adwuma ana ne sisi nso ɛyɛ nea na ɔfa doctor de ɔka kyerɛ sɛ ne sisi yɛ wanka ne bɛrima no deɛ na anyɛ dɛ anka ho ne sisi ho asɛm na ɔka yɛ afei deɛ Dawood Chiano, Dawood 3 stay capsules, and after Dawood ointment here. What the same no me no ɛyɛ adwuma. Afei dia homache wanda ho onkoko ha. Ade ntibonko. Ade na ahyase a ɛyɛ adwuma yi. No si wanda boba baako akomu no ma mienu. Ne how na yɛ de afuo. Na ko man nyina timi nom capsules ne bi. Mema nso nom bi. And after ointment no be ebetumi awusa just open for so my friend Dr. Dawood number and go through me pacho obi send a message or try and call 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 64 37 mark wait there 10 seconds pe 10 seconds pe mama 2 minutes Marco, my location to the pepe. Pepacho, Eku Pharmacy, Ewa Ashamai, Nana Boache, Ewa Tema, Little George, Ewa Tema, Health Alert, Ewa Medina, Post Office, and after Tribe of Judah, Kaswa, Old Market, when you know, Biakwa. Obetumi enjabafe drugstore bia ebe ubia no obenya Dawood ointment and afi Dawood 360 capsules nyame ensha patesa the mama kwa ba the back 87.9 FM akoma mu nsam dwumadie no no a ena waso eguso Dawood tie no enne awie yeguso de recap no ye de mamo stories no doso enne ye kai we na we ya kai we na we ya kai we no we ya kai what we say stories no ni nyina futuo wom yes wo body ahin waja idea e kire person akada ntamo dia ka na wosi so ogu no say efidu ade ko so ogu na say ye di ni wa so dia be gu akire ko ache pawo anu ade edi agro afi edi wie cases na anu ade pa na ye twa ye homra na ye ba na ye de dia to aso Barikisu Abdullahi Sunyane enu ofri ba wode ye rabi e fre no afred ye boa ene ba ye ensemu a Barikisu kan ye no edihwe na editie ye hwe ho aba wode kwato mebla panyin ni mebla panyin so frame na wo se obosua kora ono bako akobo na wode ama na wakwa yie no okay na meti ase na yekobo obosua na ye de ma no no kwa yie no okoya me wo ha chese me so me didi pa kakra kakra data hwi ni ho me didi pa kakra kakra afi de me se esem wache esem ye de me kofa no ba timi ko sire mo yanko ochina wose next week adru yanko a wose next week saa mitwa 1 month e wo honum timi ko yen so me abusuafo na mo ho bia no bisa o me say me wo akontu me sani sika ma mo wife so de atomponche e wa ha nti maba o mo kire na mo frɛ no say asema o mo kan de o mo nim ho hwe nti say be ya o mo frɛ ba na beton na aponche kura wato no wa kire na o ma kire na man obedu o si dabi on to hwe ba sika no wadi na waka bia mebu na mebi nti na so de atomwa no say wasuma asema me kan ne papa no sa papa no a me fa sa busua panyin no oye ne papa no wawu wo de fam ameka sa asem me ntimi twa no ntro me twa ntro na sama nchime nti okay ana ye fa no so nto nchen yen ko nechina sa me beduru back na ma ye mfudie ne ade nyina nti mponchene de wonton na twa akiri wa disika no wa boka enu nkoda yen ko ble na e bae nti ye beduru back ma war no aye no ho ade me yesrem ni na vrongo chana paga side ho no ma ye wo ho ade ye sremfo so wo fa okuna achi a ye achiwade that means maybe beduru ye na that means one obi akwehwe ma wa nyinsan I tell you I swear my God asema make can be ahun and they bobodua wa ha se mu ndimi ndia e bobodua wa se be ya mbejimi adi eya no amane so kakra ma me wo fom pom so mo nte medase nti e ba na sa no ana e ba back to enkransa nkwa abin e wakura bo wakofa be mama be ma na nyem no wa nyinsan wonyem minim I swear my God nti ye bedru
nkransa nkwa ben baby okrabo we from ntana so ko na yete asema me ka menim even that area ko krampo me papa gidin wo me papa from long time na nsuo bi do ho nti asen me papa betena ya nsansuo no banti omudi nsuo no atom papa ali nsuo papa de ali unya kasa ali nsuo mo bia akwala me ko ali nsuo ma ali nsuo ne ade nti ebe duru ya no na afi wo be ka kire me say the intra no person baba ne say anyinsen even that moment na me collapse yo no one pia won tinsan su begum so mo sorry yeah man god upa ye ndinse asema me kan oba ne ka so wanyema no wanyema no collapse yo no one twin su gum so mo sorry ade na collapse so yere no ntu ne nanyem me obi kura baka me jindi so wetim onu betim de sa ade na yo me believe percent obi po say ya te sempo na me te kura nka me jindi me no mienu nti that moment no ana ade chinya na mko bombla ma na say say collapse yeah ono no na twinsu ogu mi so ana me sorry that day no that night no nti ade chinya ana me bombla ma na say ni say na asi on fa ni ni ko ma na wula mintimi na yete na asem we so sa wo kai barikisu okay no nurse ni no ono so be ani e be che omayapo Akoma eno na ose eye ne past ade a waye twam sabe na no ote akonya ne so wa ha ne de no ntisa oso wo ye dai obeje wo stance bi kura ha wo be ya ma mu no achi bia ena otimi fa emema no bobo so but emu na mo be na makrashe say ono on say ewiase wisdom ma obi a ko school ni se obi a onko school we ya den abibi ho ba ko de ba we ne yonko school ya say ifie nyansa fie nya ye pa about do baby a say ya Paul ni Peter Paul timi trong ma che Peter chere say ko school ma advantage kakra ba abra mo no ma bebre mu enti ono no obe fama boso but sem be crash power da I don't know say dabi me na me ba wo fie wo ma me wo enti me hu time we ni de ba na me de atoto ni o ma range we say wo do pa ne de odniki amount ba wo jiji wadi on sheda no de no aka che so one o ma ame na etie enti no exactly to me ma wonti wo no wo pe no wo frɛ no no ba expert wo ho any o expert okay wo ye be won to no onimu na do be ba ye ma we nyina akopie mu no se o se abranti a na one ne ti a one ne wo ye no wo montima tete de but abribia obefra abranti ni so opesika no e de ama ne ba no age se one ne da ansa no ameniska yenkotie barikis akora no dabi wono obi aso angosia de dabi anya be be ko ne be ma me ne tena manwiam oh kabi tia me wono ko ne be ma me ne tena manwiam ade na ne mema ta wiam oh se no de e bia wunya be won chene se bia wo fili e bia ska wo ha otimi wiam ba wono ko ne be ma me ne tena manwiam etu no obi tena ya na ayi wono ye mi se odie na obi be ye wotua se no de so wo shebi ne ska wo ho de a ti emema mienu abom how do you manage them yeah say na o manage o mienu a enclash because so me ushia me I say bia wona mafo say me we serious guy am na wote ya me feel to me about anytime wo me king wo me bibia but me shiele ba ho for na opem ya me kan chere say me na me ma minute me ma what time a wo beti me hu me me ma what time me no walk out yes anete ye I want to mama ne sa no ene ye chew mienu abom how do you manage them say na o manage o mienu a emema mienu abom how do you manage them say na o manage o mienu a enclash because so me ushia me I say bia wona mafo say me we serious guy am na wote ya me feel to me about anytime wo me king wo me bibia but me shiele ba ho for na opem ya me kan chere say me na me ma minute me ma what time a wo beti me hu me me ma time me no walk out yes anete ye I want to mama ne sa no ene ya okeka sugar daddy sa hodo ya woni wo mo adating crofo kunu no no ma date ya na wonim we na ma ye kase na ye ne past but ade ye adesua e wo mu ne say wase okọ training school wie na obeye nurse no
na enkrofo de ne past no ehete no wo nya na wo a wo ye wei na wo na wo so ye na si ene ye se enkrofo kunu no mu awu ene ye wo mo de wo kunu no mu yade a wo be hwe wo mawu enso no afiri sa atebia no emu Pastor Julius ye past life bia brabo bia ye boy ye no etumi enhance ye future oh bebre enra me kan wa say kofo bi bro adwama bi na so munum da ache papa bi anyame asiesia mo mo Akoma jabo na ena nkyerɛkyerɛ hwɛ onza akora yo baaye na ho fe ne de nyame aye ni wo de o kasa kura wo na otu say ba ni monyamfo ba don say abrabo boy na du bebi afi ne namfofo eni monyama nyame de man no omo ehu yi nyina pepa afiri ho ayese obo brafo na wabe sakra ba yesofo ma se nipa beji watum se wasakra papa no ebi na to Paul sakra yere ne ba asoma fo no kwambo yese dawo ba wasakra ne Barnabas pa ne di Paul enim ne ko kire yaka Paul anya bia bia nyina ntima abrabo bia wo bo ne bia na enye wadwe se mabɔ wi atwam ko Akoma na ye ne bi mo se ebi mo wadwe se me ye obi ehu ma enye wadwe se wo ye bibi obi ehu da oboa ade bi obena sase wo su bia na me so obi ehu na kanu asam se na tie so obi mfi wana so obi nkan wasema ebe o se de wo ye bia obi ma o kwa wo be de wo ye bia ni pa hwe enti sa adwena na nti eme ye nenam kuntu na seno ma ye nyai efri se da wase be ba no ne ma bi di ba to WhatsApp status WhatsApp ne Facebook YouTube timeline ho aka ho obi wo no ho obi de sebi ne panten kwa obi de sebi nufu kwa no de ababa to social media o kaka was oh me I'm having fun I'm having fun and ekwa da sad nkwa uru aso dem o kaka o so once a while say bro for uru once a while be there once a while be sister once a while yet was na o da chance once a while ko na o kan ne no once a while na be ba bet watch e bi na ba aye no ma mesre da chi wo ho nipa be me de ma say ma nipa be pri e take decisions be wa braboma o mo hwe de atwa mo hia ba ma no kwasem pa aye ba ko se ni mo atwa ho hia pa na kire ye da chia ma ka nipa bi ye mobo because ye hwe se bi yem papa no despite me ade o mo come story on ma se o mo tabia no mo kane pa yi ni mo mo ene kane ko mo nyete se de o ma yi but o mo ene o mo na se ye ka o mo mure ni wo krum ha e wo mo e kire o se ni wu atwa ya no ni wu bedi wu nya bi nie bebi obenya da kwa do nkofo enkire sa abrabo na eno ano no sister bra bi papa bi wonim eno na hwe okay enti Paul to Corinthians say enioma atwa ehu ahia no eno nya permanent na mum de yemfa ye ni hu no ena ya permanent First Corinthians chapter 4 no kansa 7 verse 18 no kansa 7 ni ye de ye ni hu no sesia no ma enya permanent ba de ye hu ye no enti sa wo yare da kata sukura na eno nti ma wakọ ya de bia ka hu no se de hu ya ya yare sa no ho na beba na eba ubunu sa afede se uye boni bi na de pa afi oni so ato se nwan ntima yen hya nso ne ma ba yi ayi enya de suama yen odeti married men eye sikentia onu kwa wo nyansa obesan de adada wo ema me fie da efise me ne ma me na te o se adwene wei e kire wo se onim nyansa ye de ye bone na nipa bebre te sa o mo hu nyansa ye de ye bone te ye o ha se bi ye hwe we ye o ahunu enei wo ye ababa wakama wo hu ofe nei but am ofe ye flowers ye can't say maba no aye flowers oh my goodness ena wo glo kama oh my goodness ebe wo benyine kakra no abo oh my goodness wo mba be kwa ko hu ye nom ba Facebook le bere oh we nom adawo afebo ango be dia o ma ena de yesi aye fashion oh wa be ne ton ana de efe ne ton ho efe Akoma efe ya we no so mo sa ba ho ponso etu aye ba ho ponso na ya mo to ponso ni ya de oil afa e ma de se mo ba wiase o e ma de mo sheda cry na mo ba wo hunu stretch man wo hunu ko chakete ma de mo sheda cry ni de wiase papa e da ho
Wa mama dey right. Baby say, odi oba go wura dem. O tu ni tiri so a say artificial. O wura de no fo ho e artificial. O ko udare ban ya na ni artificial. Na ya tu yi so wo hunu yi so a. O wa wura tu yi so e so ya artificial. No say amamu na mo kwa. Bibia ya artificial na so mo. Na afedo o se me hunu na be no ho say wudi no achi na kwa fa e no na wudi a kire ni nyina ya artificial oh ndima ye nkete for say ade bia wo ye bia ho sunso ma no kwasem say ade bia ni wiase obe ya ho sunso so ni ho eye papa o eye bone ho sunso so beba enti se ne o woro ho enne o de sabi wade je toto abonten ada ache na de ya na ya na say bedu sa no bia wasesa fi say suban mu eso na nkrofo entimi nyintum sampa wasesa aye kam ada oni pedua ho ye nsesa fi sa na ma nyamisha papa minima baba wa bia na ase o si so kromu si so pa ene ye wi obenom mo fa ha no wasna che say wa yeso hetu na ne ho fe pa enti kwani mo aboga bi ba kro ne so na nani gine ho enko be ye ne ye pa nyanso so obi ka say we na ko da bre wudi ewunim ababa che say oni pakro nya to boase brifu no ababa woni suba ni wi a wano ne bra bone ne ntoko awoko krofo kunu no awoko Akoma no basabasa o ye sabe na make san no na akosa jayo aboga na nkwa no because of the past enti ene ni bibi papa bia bone na wo hwe na bra ba ebe ye wawre ho na so nkahwe kane bra no no o enso na bra mo boni nti obi a record ato ho akua Marco ye sua de enne na adesua ba ko amafa no se enne enkyere kyena enne enkyere kyena obi ni mo kyena ni mu nsem yeso de kura afiri hayi obi ni mu nsem agese papa ba ko pe onu na ni mu asem enti ade bi wo ho na enipa enyame no ade ya ba asase so no ye ma ye ni na ho na ye nhwe hu yiye obi wo ho a wase me de memfa ho wo kam ya meka wo bi wo didi matamo me se medidi wo bi medidi wo didi wo kodi wo busuafo nyina bi me woni me busa me woni mase me woni me ni nyina mu no wo de kopem sen na wo di kosi sei wo wiye wunyiye ye ni okuta nkwa ne ba wo so wo be kwa henfa na wo be fa henfa aya ye nto ye press wa brabo ni media me ye fast me ye hurry up bibia ni wo be twemani so wa me hunu bibia ni wo a wo be ya media me ntia se bibia ni wo a media ko wi a me ntie o na emu me ya na maheda ebi wo ha na me ye de bedabai me wo kunu megye no wo boyfriend me ye me ade na ade me beto wa me ntumi nye bra sister bra obi abaye de sene wo die no ko busa na wiye ye obi abaye de wo ye no ko busa awiye ye no awiye no obi ho fe Akoma ye hwe no obi tumi ahwe ni biam ya bo prema cha na ko hwe na nim na so ko hwe ni nipadua no ye de yen ye dwu ye ho wa abrabo yi mu o wenyi na wodi kosi sen wo se enoma wo be ye wo nipadua no na obi de ye wo se na wo me akua wo ne me awo na me ba beje me basika wo tumi ka se wo ne me dance na wodi sika na mame wo tumi da wo fele because de me ankasa no wo ni me no sa na mete ye enti wo tumi fa nsamfu bia ma me de me wo tumi me kasa manim bia se de wo sipa bia na mo meba ma wodi sika na mame na me de ko na mo onim wo hyase ni mo awie ye nti no onim se de wo si beja wo ho ma no saa se de wo ni padua no se de breast ama no wo se guy no se yetie guy na nu mu nsem no a wo kansem pa wo kansem pie wo mu papa ese mo pie ya no o se wa na ado ho bra no wan se de pe ya se o pe atade a wo de ba ya no o se atade o de ba ya kire se anajo ready to
na wudi mirika ba na wudi mirika 19 ready to so onye odan enti be ma de 90 akora ndem na wo free ni nchen kura no be ma wo sa ne ne ko ye no so sa ye na ba enti wono wonim se wo ba bia wudi hu agina no sa na wote ye enti time bia wo be hia wo bia no yemfa nhye so ne yenko ba bia be hia ne bia yemfa nhye so ne yenko ensesa ye be na aba wabrabom wusi wasesa no ensesa ye be na wudi ba wabrabonim wano ya no eyesa ntade na wo hye na eyesa suban na wo wom no eyesa enti ensesa ye be na sese ye de ma wo enti se wasesa no ma ye hu se wa ye dai wasesa wuni hu se ye ba wo nchen a ye de se ebuo na ma na wo nsesa ye na de wodi wo nipadua ye ne dada no obi wo ha se ye me past but ye betie wonu mu asem no present na wo nsesa bibia wo ba wo ye kronfo a wo da so wia ye de ya de to wa na wafa na de ne kire se wasesa wano ye kan ya wo ba ye de ne kire se wasesa wo se de me pen me ye me nipadua ye wo nipadua eno omo hu enu mu asem e chin etubini enti sa asem na wo keka no wo nsesa ye enti sa brabo na wo bewuram ne mmom sesa ne o ma bia ne ye hu nse wa ye de wasesa enti ye sesa ye nsesa yie ne nipa ye ne ye nam no ye hu no okay evangelist mame obi kase wasesa na ebia okay me boss abra first na me ye krofo ma sesa wo se de ne kro no tete na no wo ye Akoma efe mame very good question asema ka me be kan no obi say nipa bi wo wiase a waye na dwo se odede waye atwam ebe pulu da men kai bibia akra no ye to aba wie ye na ye ministers bi a wo mu convert na obi timi ko fa obi bread bi a wa boy twamu na wa dia ba convert ho no ye sese no what say me wa bra what akonya nim na what ye obisa no question no enye bisiba no wasesa ye woni pe bi wo wiase a wa ye na dwene se wo de me ma ye twam Akoma FM da bia be hie bia obaka ofasa de no yes aha da bia ye be hie bia say ye namfo na mo hia say ye busuan say yes obaya na dwene se efie duonu bi ba bia oboye no wo de beba nipa bi sa ho eno na me hyem krofo bi nkuran se emmo bia mfa de a wa ye twam emuwa ba mu da fisa tweno say empenu do ani ye nimu no obu na ni gu so yes manu na utrim na wonnim na wo ye ye eti onyame no a odo ba wiase wo ya adwene mu ni akoma mu temu afo wo se onu obu na ni Akoma FM Akoma FM enya masa nyo na abebu mata me pa to bi fa hye ni trimu sa obi ani wiase mama onni past experience no boy on this earth obi a wo secret apart from your nyanko obi a wo secret obi biara wo ni secret na de na hu ye na wo de no asie no dos se nyame pa wo na ehu kura cha me de a hu ye no so na ewiase so boni anipa ye no de ahinta no dos cha de yes sanity enti se wo sati bia nim na obi se wo de waye atwam bu abam Akoma kurukura na okuru no ayegani no ya se be no ya shawa ni o wasesa gina yi o wasesa se be no ye we ye o awo bra mi timi hu so ba wu bia ma wa yin se yan we yi ya me no ko be mprenu mi ame ne koy wasesa na wo de waye atwam se basa na be hitewa ka kire wo se na atwam but onyame no wo move for but also we yi da bia si ho a eno de minim ena me ye oye de a eno de akontabu wo enti fa so ti ma ye twam eno anu me nkwa ho bio ga ne ka ayi wo se de mente ma firim o se on te se wo firim enti mo amu na adwuma mo amu no ayi tachima sunwa no na mo de kakai no on te sa wa tra ho so that we ma ko mekanda wajai ko mekanda etiefo so ntie nu ye o se ti bia no obi wo mu no se oba studio ha on kanda dabi ebi nka ebi nka ti se wo bia wajai no ka ho asem mo ti se metaka na kanena mti sei enen ti sa mejai se sa na mti anka menka dabi eti aba sre mentina ho ma fi wei obi fa de wo ya atwam da Akoma FM say onyame mufo
watwam kɔ na go on with your life na nneɛma bi si yɛ ama mama me to aso free papa di em say me sem kra mpesa me kanya papa ka ni nya ama me Bible mu sane e wo bedroom amfo bi wo ho emra omokwa che no omo de ne bra Yesu me wa ma o ka say wa wonye bone da mo to no mama hwan na timi to bo ne bo no obia wo ne mama obia wo pass ewiase ma obia ntimi nka nche say wonye bibia sebi etie nyankopon da eti so obi de ba eya ye nipa ne fo mama he yeso okwasea ena eni adwen sakra sasaleti eti se waye na se wo se masakra ade na won sakra free mokra eti se nipa timi free nipa mu ka che se ade amaye die me se masesa ade wo right be na wo se wo de bia wo ne bone ana ne dada ne pass ebe pa nanum mama esa de na ya pa o se wo be ebi kra na wa adwen poni ho mo de munya munim se mahia mu di nkomo oh wo na wonti sei enti de wo de me hu etimi mfan yew na me mama nyame hia me ma na ma ye be ka ye pass kire mu a mo fanya asem se bi obi adamfo frɛ obi kunu na gewe na o mo fanya asem obi onim se de na yira wo be ware na otie na so wo se de na oba ne tie bia me pema de sa nyame kra timi agyew na be ma one ne tie agyew na oba one ne tie agyew de obi ka wonten e fa ho be mama me de me se 2023 resolution na ye se ye ma ye ni enda ho simple me da se yenko na ye ne oba ya na du kodi nkomo piwa natural ne 3p garlic mixture edu papa ye dia ba Akoma afiwe ya je ho award no eye piwa natural health yenko ne na ya enkodi nkomo na Maa Akos Piwak natural. Aye, afishia pa. I want the beba so life. Then crofo be amaje so on betete ya brabo. Enti sa brabo no amaje so on betete no. Yesu mo janka omani. Amen. Because asa duro no nyame nsa wom. Enti amanfo bi ahya say your madwen say won be ha yen. Enti ya mo warning. So mo nim nyame je di piwak 3p achia. Enkomo nye de omoye no na omo de ye trace wo mo na ye beche wo mo nso maka de tie me nka ne kese etimu ni wo ho a wudi de me ka ane enti Maa Akos mo bibia fishia pa se 3p garlic mixture ye base ya ne ba bia wo so esan se ye waduro ne ye waduro eduro papa bi se no se ye ba na se ye kasa ye tumra ne ya trace esan se yakwa akodi bronya no ene ye amafo arebi enam still enkwan obi si bronya de wanya kokokra na wani bronya ya ni abochele wanta na akakra na me de enya asem kete ya chiri wo se pepe de a chiri ne wa bo aguso Maa Akos yare enko a eti se na nyame de yakode ya ba medofo mejiri se wo mpo no emuje na ade ba ko so a ehu ene se ade ye beka ho asemi ye friend silent killer Maa Akos se obi wo hona wanko hospital ama doctor anka say wanya emojabroso a onhu da eti e fa ne silent killer e hye wo ho a ti hye se ehun sunsanso na eda dia che se ahye wo ho ache na me no obi e wo baabi na enipa no che se wo ye brom ohun se bibi e ha no da krope wo so Akoma FM twahwe e de ko hospital se ye mojabroso na ekunu eye wo bia nwanwa onyare da bi oye fit oye strong e hye no ho enu ntimi dofo entna se ma emojabroso ensiew na enhye wo ho edura wo hia eye 3p garlic mixture edura we na the whole Ghana edura ya yede agutuom na yam amanfo nhye no nso se wo hwe 3p garlic mixture wo hwe we Facebook live ene wo nua TV ya won se 3p na ya trade ya to ho no se wo de won sa fatoa no ho se ya me kan say o feel wo won sa no say won sa nam bibi so aha garlic no so sa eti se wo koto 3p garlic mixture na wo don sa fa ho na 3 no won ti se bibi na mo nsa no asa aye troka me ba twenye bia amanfo wa de so mbegigi jai ento yes e begigi wo mo pa
enti ye no nyame de nimde na mayen ye be ya na se be ye awon ya no chese wodwene ho a wonte ase enti ukoto 3p garlic mixture na so do nsa fa ho na 3 no any p no amfa wonsa no say ento enye bia garlic no so ya tregu ho no eno so saa enti ye nhye no so 3p garlic mixture ene ye nkomo aye di no efa emojabroso ho medofo oko hospital na ye testill ehunu say wanya mojabroso a doctor no fancy obeka a kire wo enti obo no se meda 120/80 eye normal na every 140 etwam kwesi 159/90 to 99 ayeka enti entra se masade we emma wo so wo se me hospital yesi me moja ne kosoro yesi menya mojabroso me pa chow eye hawo na de akofo mojabroso eba no enie ebi wo hono mu a odada sitem wani ma bi a woje no etimi de mojabroso eba obi wo no America say ensu a chiriye se de bia mekan eno no wope wodidi anuane no a enam anwa emo ne wonom chilled water e de aguso obenya mojabroso esan se ensu nyunyu no ekosisi wuntiri no mu enti akoma no pompi mojam so a pompi se ne be ya ebewura entini mu na ade afusane wo nipadua num se ne be ya menne wo yebetumi akwa aba ensu na wonum na enwunu bebrebe no ebetumi akoda moja no ebetumi mentini mu asisi enti nsu a enwunu bebrebe medofo yenyai nom na emoa yen obi so se media na dwudidie de mepepa esansa mempo adwuma ntem enti eno ho adwuma na meye medofo wo ku won kakra anadwudidie betumi amwanya mojabroso esanse wudidie ne se wo kwa akoda mpa so emoja ntimi ne afurusane ye ubetumi enya mojabroso obi se media me ye adwuma saa menyima home media me ye adwuma o tese me ni adaje kura wo ka de agege nani medofo emojabroso na wo frefre ma ho esanse se wonna enti dana wonna no akoma no so nya adaje nya adwuma se de wo pe da bia wo de pressure esi akoma no so enti dia wo ye no obe pompi moja no enten edi ama abre kura eni kwa se akoma no eye saa eno so betumi amwanya mojabroso obi a open chini bebrebe wadidi adwane ni sinanim na enchini sinche na onsagum medofo emojabroso na wo pe di ama wo ho no wo se ebewu nti ye na enso se ye de wawu abegina ho a enko bedwane medofo we here 3p garlic mixture dia wo ye nyina no edi mojabroso na ebrew afobo nsa ho no mo a anopetututu wo se free kete so na wani subriw na wuti edwaw ho no mo na wakoma na ebo peri na obo na eya wo ya ho no mo obonse ase wani subriw ase waye mmere wo so so a wonyare o emojabroso na ebo nka ye no esanse enti no emusisi a emoja na akoma na pompe no entumi nsane enfro enti ewose enti no so emuda ho se obi ye kese boro so a ninti ne sade ahyehyem enti moja ne ntimi nkoma enti wo se ai akoma no e de force pompe moja nse be ya ebetumi atwia fantini no eno so unsade bia wo ye adwuma boro so a no wo ye mere akoma no wo de force twi fam na wontim na akoma no so ye mere ene timu akoma ebo kim na wo bo eye oya emoja ne bofo ani so a no wani so brew esan se akoma no eno na ekura ye medofo emoja boro so na eye wo saa no wo hia 3p garlic mixture de enti wo hia 3p ne se entini no 3p eye mu adwuma akoma no 3p eye ho adwuma emoja no so e pompe no wonum 3p a eye mu adwuma enti ni ma miensen so na e kan bon amonya mojabroso enti wo de agye number no e bia me ka sei saa ne ma me bobɔ soi wa hyase ehu bi wotitimi dwaw wonum adure nkɔ woni so timi biri wa to anse so watwa ahwe yenko bɔ ne moja ye bɛkɔ yɛ se bibia anya no yɛmfa ne nkɔfie medafo number ne yɛ 0248 92 88 24 0248 92 88 24 ye number ne ye piwak se ofrɛ no a ɛmfa wasɛm nsie wo de ɛyɛ wo no ka kyerɛ yɛn sɛ yɛntumi nsa wo yɛ de ma wo abra wonum 3p garlic mixture ye beka akire enti wo de number ni biem e bia wo te kam na wusi 3p garlic mixture ye number ni ye 0248 92 88 24 0248 92
8824 emojabro so ekum enti se wutie ya wie ya ma ahonya ha na ekopɛ 3p garlic mixture eto simenti wa bi yenhwɛ se ebetumi etie amanfo adansede kakra wode ema ye fa edrehu na emom se owo kumase a wobetumi abɔ awura dani herba misty herba Kolinac herba ubenya bi ato ewo honom ena wafo nso enkom umuni away enterprise yene cathedral ne di nhwani mu takrade for enko AA Mensa Gabson Pharmacy ewo Koforidua eho so ubenya bi ena Madina nso eye Health Alert Clinic ubenya bi Tema Community 5 Little George ewo ho Ekus Pharmacy ewo Ashaman okan hifo monko Kingswalk ene Kufsam yenti adanse ketu abi yɛfɛm na kwa me taxi driver na enkane na misisi so misisi na aka me na to na twetwe nda 3p garlic mixer no aboa me pa e dia ma number ko pe maga na ma Akoma te temi ho be ne mente ti ma me do so do ni dey so fa na say no Akoma hihye me pa me to bi no me ntisi ade aja na me yafu ya ka se ba to me no ye no yafu na bi shuma ani me body na kama pa adoni mata adoni powerful powerful India dance sa da modru na enwa papa me pressure also pan na Akoma na me bre sisi atomi ni no ni nyina jai adoni ya minim de modi aye but masa bibi wo me se nyame kira mo pa nyemu 3p garlic ya kamena na free Wukoto dwene wapaso na asori a wu complain no sa wonum 3p a ebejane se hu 3p garlic mixture ubenya bi wo memu pharmaceutical shops and herbal shops nyinam Entimedofo adanse no na yedie no enye se we ye sheda kofre wo mo na omu chinchin ye edigu ahoma so eye adanse di omunum aduro no omanya eno mode atudwa enti 3p garlic mixture eye aduro papa aduro ye fancy jaso eye purely organic aduro ewo wom aduro garlic wom yesa wonum a vitamin C eboawo ewa nipadua no oye kama na emojabro so de etu ase kora obekọ hospital ne beka cho say eda normal die number na bread yanko matwetwe no AC no 3p garlic mixture Piwak natural your number ni 0248 92 88 24 0248 92 88 24 3p garlic mixture kopel de that's ene ye no beshia nyame ensa papa menu ba kunadu so dia ko Piwak natural kache ni akwa di 3p garlic mixture bi ehye so senia wa mama reggae ahye kama na wa ye sir she okay Sisa ewo kuma sports stadium on Unity Oyo no na edi ehwen ope Rivon ope Kwan Road de ope bia no bomode aso be fresh is obeye edi Akoma na kama 0249 155 776 0249 776 Joseph Fashion we are ono na samata de kama anu nti ubi bia wo bepam Josie dia wo frugu Josie Cabernet Street Josie dinner where Josie yan so be she yes bia Josie obepam mama o kuma se bom so ni meet me the sport and the ehwe ni mu fra Josie it was 0243 433 465 Grow fine mojadro grow fine mojadro grow fine dia me say wunya ba grow fine una moja no ensisi so we ma wo grow fine dia ye ne number bia ya dro no papa papa grow fine ye de koko na ye okọ pharmacy ni chemical shop bia Mr. Ba Kolinac ba Astram Smart ba Freddy Mens o kan shi drugland ubenya grow fine fair doctor
was 0244 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Fetus bamboo toilet ro papa na agi edwaman so afa na ma wo sika sam nyina eda fom kama ede ma wo we nya kakra bi de okoto ye na asesi ya na asane bia we no eye kama moton te sa akura foforo to ho to fetus ene no ano ena akua aka ne ntino ma onsa enka fetus ne bi ukotu nso na woton a ye bedu dwa enka na wo afre 030 222 48 030 Akoma FM 0550 000 the bamboo and pampuro na ye hash chemical bia enim na na ya bi na na papa a ne hu ni asem se abodua obi sisi wo obi je ukunu obi je woyere obi pese wode fa kwan bone nso wo eye na ya bi komfo papa ne hu ni asem o wa asaman ka ho kone ho okay enu ti na ya bi se bradua bo hu mu nsem bia no wo de fa ka wadrum oso wo kro agona saman ana fija se osmesi wo ye bi junction fenana ye bi 0243 45 35 0243 45 and 0557 66 75 10 and the other was happening and abe audio at the amano Dr. Mafo Felity about honi ye ko akwaje ba emma ensu woni ho enti ka ho kwai oba no so waye yarefo na obi se koto ba no twene na eba we de ensuo e na ache no eye ensu ba mesi ni se hu oye hu fa oba no ekoho na obesa ne yare papa e de amawo ka ho ko doctor ho okay enu ntimi se wa da Dr. Mafo na frefre we wo ko atonso streso atie bisa ba se oben private school no but more than a friend Dr. Mafo says here I was 0244 41 10 99 0244 41 10 Waterforce Drilling Enterprise omo tunsu papa me se ma obi nkotu nsuo enkonya asem wo mo bo no eda fom wo ne be ma wonsu a ahomka wom omo de omo si hwa ne ehu ba bia asase no ba bia nsuo wo ne etu ama ne etu so Akoma FM wo num a wotum se wo num nsupa eye Waterforce no ye wa baro ni nsachi ye ne ye bi e ba clinic na wa brunsa kro mu dweso e ye butu your friend 0246 26 57 07 0246 26 57 07 Grace mama one ne ho efe Obapa Grace yes na ahaban kasa wote ne ho ono de wo kasa empu na enhye mesi wo bibenya wo na free yare yare ni ojo e ma yare entetel anti Grace wo ho wo se hahan no wote de srawa de aye oni padua na eko istakra nya no na otimi fa ba ma to ne nsem ewe no operi no na de emu yedu no ya hahan aka no se na ba mami wei na obi tumi awode ne ba ato no efri se eba kra pupe bia udu nanimu a no de bia chew etika woko anti Grace enti bomodia na bra Grace Gift about clinic and laboratory services ye mami gift bo edo be show no your kama Kumasi Woshim school junction Woshim ama from Barakasi road enkani wachimota one petroleum bank no no family life international school na hwanimu for 0543 32 00 0543 30 Mami si Dr. Mafo number ne so emfa emma 0244 41 10 for Dr. Mafo na ubenya wo na obana so ebenante pakum capsules eya memeduro pakum obo ba no pa odi kum na to me say yes be ma wo duma wade he be ma de oba ba no fancy na kire se eye pa Jenny 442 e ma no 442 ye de gia de information no
obama nda kanu no enche okay na vein capsules so person wo dwo so ye be ma wo prostrate no wo dwo so no ayase ye odide me se oni nyina no yade we nya vein capsules met fagin bo ama mo jade afri sane ye nipadua no mo to ase dwo wiwiwim fa na mro mu kosi fom da na dwa wontumi enna wo dia ye met fagin na wo mu a omu boboro no ne agudifo no wo mu no mu eboa wo no papa edura akokora ne abrewa no mu a obehunu one man of papa man ya to atwene ne yakọ jogging na baba wa ne abrante na Akoma FM we dem bebu mfumpa frɛ 0248 0248 88 0248 Ayona pharmacy the gynecare syrup aba gynecare syrup dra doctor for mu akuni ni ene ntina pabene agye atomo se wo ba enonom a eboa ma ne mfichi kromu bibia ya kama na tenka ate kono ebeba na chese esiesi wo ba mo ba yo besima na gynecare syrup no ubenya bi ewo pharmacy ne chemical shop bi emo fe Ayona pharmacy ewo 0597 0597 21 wow I like it we deny it timi bonu bia that day no ansana obeje tum se nokre mi ntimi ko yenhwehwe mo wonyima wo yere me fa ho se ye nokre na wo se nye nokre se a na me go bia nti eba ne sa ansana wo ji tum ama omoda ne dua no menuru me nne ni babia de anyi se ne fa ye nti dua no bo no se ya ne yem hye na afa de se me de ne mansamafo te asem obia nim se respo nti eba ne sa no eno nkwada ya siesie asem no bibia ma bibia twa oba odo okuno odo ne yire ya tena ase ye sha brabora ase matie mpayifo afutuo even ono ankasa no wo fa na se ne bla na busuafo ka ho na esiesie asem no nti omubia se yemfa nche na onfom me nti yentena ase na yenhwe se de be ya na ewo emma mienu yentena ase ne se be ya ebe okay ana enu ntwa actually because me te ho a me manya tu kwan na aba no mintimi ntena sabe na afri Libya na ba na ma ko Libya me first one na me bae no nti yeti ho no na me se no me sen akọ because nema mu adin because me ko bae na iskosi aga me sen akọ ana me na me nimba dia me di ye ne dia me ye ma do baira bre ma bon ko fi abre ma tu ma hu abre ma adwuma bia ma ye bi akra ma ko di ya imate ne bon suo nyina ma ye bi galamse pe na me nko ye me wi ase ame bae nti since then I feel me turn two kwa no ko ye nti komodidie ma odo na ba me no wo ma e be ye ne den na aja me san to aso si manye bi mo si menye me de atumo hofo manye bi mo si menye me de atumo hofo tu ji nyinsen no be ma fo so ni kwa ba bia de sa nyinsen no fa nti no ye between me no no ye secret nti afi from there me san se ni sika di si no so biom that day no am me be ba akabe 2 weeks na mabagana ana madam for me ni edwuma no ono no ma me awu a oba na me de $1,400 enye cedis edema so family no fam my wife in share no kumase na awonje madam for no be so akoyi 1000 no e de $400 no ama my wife age sasika no toji sasika no me be du 7.9 makoma mu nsam twumadie no eno waso eguswada wutie no menim case ya treaty so wa dwenkyira we dey ka be page mu ano no this as da bi ma yenko 03224 980 03224 980 issue be a me me de kayenya all over the regions no because Crawford past oh wakwa yes of oh ja we so for ya what preacher na pa wo pema pa no pema but they say ya me afa no yes of oh so for munya no na ne Crawford pa we kwa wankofo obiyire ne past yesusu fa Crawford past emfa ha wonom ewo wo mo present because osewa sesa yenye ahweye nyame ya domo a ochina ye betreat aka other stories no ho na obi a wo no ono so ewo experience ewo sa we no ho ono so etimi ahye na adwemidin
ɛde Maa Akos nyame adom ɔkyena so da foforɔ nyame ahyehyɛ Akoma FM. Dansium na yet mediatina all day. This Akoma dansium na yet mediatina all day. Akoma ejo.